Ia te whatalawhatu le tātou o unanga siufonga le tae a fou lana po kalame o le lupe whaalele le nei tae au. Le whatoa tār se furu matasi ia I mātou I Amerika, ia o se po kalame whapitoa le masani ai, ia le tautua mat o unanga, ia o le ona o le tuano a fo I o nisi vaenga o le nei aso, ma fuanga lea ia ua whawe batua le tātou po kalame, ia I le nei vaenga o le aso whareile, mana tu o le aso tōna I le nei tō New Zealand Australia, ia ai maisero tātou atunu o Samoa. Ia, e le tatununga, peo na ufai atu, e le masani ai, o na watu tātou por kalame le teimini nei o le aso, ia e peitai ia ona o loo iaini nai, tutuano o le aso, ia peo na mafuanga na ua pamaya I luma le tātou o unanga, ina ia whaataunuina I le tūla e se furu matasi, leo watu tia le titi ale sumatasi ia I mātou, nei ia o tātou malo masani mai au kilani New Zealand, ia o te tatonu o le nafto a tale fitu I au kilani I New Zealand, ia o le tofa ia mo whanua tupai matera ia ma le fionga ia leota tui vasingano le mamea ia I le fitu leisi ia le afo le valu leisi. Melea ia o te manatu se le ana pe whawawave po lea e tātou tia whea I me masani ia e tāpo ia o tō whaiva whaafonga ia au sa fo I ngā ruenga e longolongo atu lo tō pa ia maru tō mamalu. Pei o le ua e susu ai le la lo langi nei e o la iauna e uru ai o mea toto inai le atua ia whaapena o matolo nei to mai le ua aonga olo wangangasa. Whawhaitele le atua lo mātou tamai, a mai lo mātou wola I le nei tai au. Fia vi ia e o mātou loto I lau tau singa I le mawai, a lea ua ala whai mai whanunga le lei mai a te oe, po I atu le vi inga, whawhtai lau fio. Tai lau leo leonga o mātou ta oto I o mātou moenga e mo moe mamalo lo, ngaloa ia I mātou, lea ia se isi o mātou na moe mamafau watu, pe miti atu fo I a te oe. Aore ta talo tamai whawhtai I le moe file mu na mātou mau e le pō ana pō. Aore nei aso ma le nei taia, tamai wala au lava I lau fio. Ia e fio maia. Tau tō rua le au unanga o le awhaia nei, pe nei na fōi ia, na ia u wō ma paanga po kalame, le nei aso, ia e mātou te tau tuinai lo mātou atnu whafonga. Na tō malau fio le nei aso, pa mangalo I mātou I o mātou se ma whaale tonu, o ao mātou leanga, o oe o le atua whamangalo, pa mangalo mātou tangata le toto pai o I ke riso le li I marwhaola. Amen. Ia, ia li tanto nunga ua. Tātou o mai le whaiwina o le vaiaso. Ia, pe o na tau whaiatu le tātou po kalame, e le masania I tae ao o aso whareile. Pe tai ia o se po kalame whapitoa, ia ona o le tuatua noa, o le nei aso e le ngata ia te au I nei le afiafi, ia a o I la ua fo I sa taun whataunu le aso na nafi se tasi o ma ia pe tai ia o lo o iai fuanga o te malanga e se atu ma le stete nei
ia sa faila tapenanga ia o te tatonu le se tatu polokalame na nei mataiao ma le aso sa rautu fo'i mai le aso ngafua ia le aso sa i le afiafi ia ona fauaudu o tatu tautua ma le aunanga i le aso ngafua ai o te loe le se tatu polokalame le weekend atoa mai a taiao aso sa ia after tatu toe filo i le aso ngafua ia pe atu e taliu mai ia le whainga malanga i le nei weekend. Pe mena te whamaruru atu ai ona o misi tatu polokalame na nafi. Ia le fo iua whaatope le nei aso le taiao. Ia ona turanga le amanoa. Ia o nesi tatu polokalame taiao ma le sa whaato atatu tui whiloa. Ia o te lele se atu ma California. Ia fi taiao. Ia tui fo mai le fiafi o le sosana tasi ale aso e se ai ia pitai o le tapenanga ia mafuaina le tatu polokalame ia whaamaru atu ai i le ia seisi mea ia o lo maua le malosi mai le atua o lo tu mau le angarelei ma le pule whaasoa ro tatou matai ia le lava o lo maua manoa e longo pui iai ia le paia ma le mamalu o lo tatou atunuu lautou ona masani tuila epa whaafitai li o sua ia pe foi ona whaauau le tautua a lana si ufonga o le tae o fau ala lana polokalame o taua o le lupe whaalele ia manisi fo i o tama whanau o tatou atunuu ia ua whai mapaanga masani e le fau i lautou silasila ma lautou tangatangai ma lautou mai moanga ia i la ua foi i o leo le amatu mafuta ese o la taimi le nei aso e mua mai ta titi ia ona mai leo te mitai o mua whanua ia o le afo le balu ia o le taimi nai mafutai ia ma le afionga ia le ota tui vasingano moronga ia pio le tatou polokalame na o le so manatu fu leo o mua iave ia le whamomua o le nei aso e tatou te whamomua lava i lo tatou tua ma lo tatou mataisili ia pauale na o le tatou tō o manga i taimi soua o taimi matangia o le taimi o le tō a file mu o le ale to inga io e pauale o le tatou tō o manga e mapu iai tatou io e o le tatou o lo tatou tai sili tai sili le sivaanga e tai sili tatou ia lo tatou tua sili o le sili ese o le tua o au o le tua o Yehova i le faitau o le Peru ia ma i latou au meia matusia le tatou tuspaia e tau te fia ia ma tatou whaafitai ia awa ana o tatou whaalangolango nei la inia tatou fo'i ia ailonga e tua inia ai whaafitai i lea tusi ua au mai io e ta ia lai ele ngata o tatou o Samoa o le lalolangi ato ese ai ma tali todunga ma doctrines io e karesia ese e fatua tasian me fatu iai anga i le tua le ua tatou whaingoina o le li o filemu o le tua o Yehova i le tau a tangata e Peru le ngana e Peru tusia mai ai le ua tusia le tuspaia ia mai fo le i lo tatou ngana ia le o tatou whaingoina ia o le li o le tua sili ese o le sili ese o le li o au tele mau ingo tatou te whaingoina ai i kore ngana peritania ia o le Lord God ia e whapena langa tira whutang tau whesiri le mea po rana o tatou no foi masui le ingoa o Yehova o Yehova le whamatus pa ia o te le le iale whaafonga mai latou na tusia tuspa ia na lolomia ma latou forefathers ia mai latou o tō whamaitia na iai le tō whasa ili ma o latou loa ai ele ai o Yehova ia o le ngangana o le ingoa o le atua le ngangana e Peru
ala fo'i uso ma latu fafine ma la laenga o le lalolangi na latu ua i tusi ele i whapela o se fia popoto o tatou atunu usui le ngoa. Le ai, le entapi o le lominga fou na tatou whaalongo o tsui na maisa o a tatou nono le upu Jehova. Tatou nono inya le upu Jehova i le tatou lominga tuai. Tatou nono ai o le Jehova. Petai, i o le ngoana ia e whaingoa i e tangata e Peru. Mana tua fo i le no whātu le se senga o le e Peru, Israelu, ma le Utaia. Ta sia tatu vai o tangata tau uma i le nuku o le tua. Ai ese temi na tutupo e Peru la. Pei o le ua i ngoa le nā o le tangata o le nuku whiwhiria. E Peru. O le ua i ngoa le nā na tau ai e afua mai le temi o a Peramo. I le vala a wina o a Peramo e tu ua lo na ainga, tu ua o na matua, tu ua lo na lau ele, tu ua mea lava ua masani ai. Ai, whai malanga ese. La asia, isi lau whanua, manu ese. Ia, pe o le winga le na o le upu e Peru, o le cross over the land, ia po le ngana o le ava, i le ngana e Peru, ia lai mawai ia le upu le na o le ava ngana e Peru, ia a le tatou wa ai iai i le tūlanga o le valaawina o apere a mai tu ua lona ainga, tu ua me uma, ai cross over, whai malanga, e le lopo whemea iai. Na le tua i lunga, mahalu. Tasi na me mafua ele me ta ule ola whatuatua. Yon sai mea se i tau tapea tu tatou me le wha mole mole. Whatatepea ia le tatou malo mo mua nei aso ia le tatou nunga sa mo ia mau pere tu vai ia ma onsa ia o lo tau update le system i nisi i au kilani ia ona ia pio le mena le no amata to le tala ile ia per amomana na wala awina ia PF e anga i ile amteina o la por kalame ia male onanga ale siponga o le taia fou o tu sila mela uipule ingo o le ele o se kofe ele o se tea just hot water o le tasilea maneia le soswani foma pai mai le tara foma o le hot water e te ala iai e te ala ilo le taia with an empty stomach inu loa la wipu vaivela papuna le vaivela nothing no coffee
no le ma se me fa popo ia na le vai vela la tu tiro me tonu o le vai vela le tonu ia o le fa marmalanga o le vai vela e na te openina ia maenga o lo tino le system i te mi alai empty ia le stomach ele ia fo ele i tau samina le breakfast po le lava se me pena e fe so ni tele i o tonga o lo tino e open e fo i po so lo tino o le maenga o le mafufau ia ma so fo i low skin ia pe o nei mei o te fai atu ia o lapata inga ora toe usu ora toe ala le kofi ia po ti po le pau ale mea na le vai vela la ia pau na ia o mana tu le ua mai le tatu malo ia mo o le nei aso na tu tatu por kalame ia o le au nanga labo o le au nanga excuse me ia o sa sala votai au o le aso parele ia i matou ia ai manatu o le ua tonu mai le tatu paanga e le se malo o le uo man paanga ia o se lupe faalele fo'i ainga o malo o tu malo ia o i kalesia ai mese fo'i ia le falsafune ma le tamaita'i o moafanua ia lea o mai i lunga o le fola ia fia ma meia lau pe talainga moafanua o le lupe faalele ainga i kalesia mai se foi le atunu o Samoa pe nane ia sio tu malo le falsafune ia io mai le tatu por kalame i le nei se o le house board i le nei tai aori io e wa ai atu io foringa fia ma foringa la le lei o sio sei la no mumu ia tai ta pena mo ni aso tai le tua to e mo foi feilo inga ia ele masani ai ta por kalame tai ao ia mana i foi mos io ia va tuia nei ia vanoa e te fatara fa mai mo fanua i lo tatu atu ma fa lo Lei whaftai tu la e pa whaftai le whae ea, whaftai le malo le uswa i le neita ea po ia mātou ia o te langona aiwa toi titio o leo aulia o tau ia e momoli atu le whaftai i le toi e whesuia inga o tapo kalame le neita ea fau ia e whaftu fo i le wha malo man whata lofa ia tātou pa anga masani mama tina mātutua i te tonu o ainga ia whapea foi maota ngase whapea ia susunga whawhiangainga mo lātou whaletua le lau foi o le community e tangata Samoa ni New Zealand Australia whapea na Amerika ia whapea foi sio tātou atunu i Samoa ma lole soifua ma lole langi ma ia alo mai o le awhai atu se maha whapoponga ma le sunga le tu la epa whaftai sua ina ia ma whai ona updates pia i o tātou tangata i mea o loo tutupu o mea o le atutupu ia ma mea fo i whaale tonu sa tutupu ma lo whaftai mesili na ua e whapai mai i lo tātou atunu ma whanua ia le amatanga o le lupe whaalele taluna sui mai le pasal vale atonu iai la le whamoe o le lupe whaalele e toi reflectai i le temi le titi ma le upbringing ma le temi talavou o soifua o tomata na sinau tama i tala la titi e mawhai ona e reflect iai le whaaponga le tātou atunu ni temi maalie pesa e usitai pesa e whaarunga tai ia mama dad ia pesa fai ma o le tauranga ina aso la titi nei vaenga la iti o le soifua ma le ola that you reflect 5 minutes ia ta rola ile manfaat ia tula epa e le tau na tia le natu e le tau na tia le natu langa
Elo se ko pa pieta te. Ma ni e mamini tai ia o le mea le nei o le fetawi mania u old school fans, you know, classmates. O le tala mua le whapea mai. E se iu macheta. Le wate o lo ihoa le ilo ai. Ta sia le tala mo fai mai. Ua tuulo la vale. Ka whatu. Vai, o ta ita nei. O le angelu. O te file mula mo te le. Ia, au te le nā tia. Io. Wau o se tangata ese lo ula vale. A o ula. Sau mai ai. Tala vou, sau ia o onga maolunga. That's me. Yeah. O te mana tua I lava le upo se mātou tamā. O ke le kea pe whai whelo ula vale pe li poki mai oe e le pule a onga. A le mea tau lia ia ma ai lau pintala. Hey, Ia foi la na whai la o whanau. O la o mautau ave fo le nai ave iai. Peto te ulava vale I whea, peto te fusu fasi ta meti le a onga. Ai ia ai risau to suinga e ma ai le pintala. Le lau te tu ma. E pela o to te le nisi mātu tu o mātou wheloa ini. Ia. O le fionga fo I le tu lo lava le ta o le swafa le fionga le li panini. O masani e po isi o mātou no I al mahoto. Ia bato ala tala mani e le a whafonga le malo le no. A o mātou iai mātou tu sa le suenga maua, suenga muli lava. Jonathan. Sorry to la epa. Ato iai mātou suenga whai o le vasenga fitu I le onga whai se au. O le maotala le ngaruenga. Iai le nonu fo inga le se nonu fia. Nonu fia. Ia lava le crunchy. Iai tonu ala le nonu na iluma le maotala ngaruenga. O le tulanga lai whai le whai fia au. E whaasa se si o mātou na to lia le nonu. Ia wau fulani, ia lunga le ula vale E ofo le whai fia au pe whawhena o pe ai lunga le whale. Ai wa a mata le a onga. E siri lo ti tiro whai fia au na wa ai a haui o a le wa whai le a onga le. O whea o ia le teine leo maseta. O ta maiti na o whatonui nei. Ko ke ka ualoa o whasia o ko. E whapea maritali a le stama I tai. Ta ilo po whea o iai. E whasingo whapea ni maloa. O te I. O le nei lava o te sau whailunga o apa le whale. Ma ai le nonu ma mata nga I lalo wai mawalunga le a inga le. Ma mata mai lalo le. Ele whewa I ato ta awale matangata I lava tele. Wo o te I le tūua e le ta mawhai whiau le sunga ia nominita sopo. Ia tūha mai. Ia e sau nei lalo. Mo ia o sau no I lalo. Te romena sa ia tula e pa. Ua tutuli tama e a mai se au lama. Na mai lo le fati uma ia lau niu le au lama. Ai sai ia o tui. Ma hapea mana tala toina. O mātou so enga muli ana nei. O mātou enga whai uhaso le senga fitu. Ma hapea mana tala toina. E te mama ai e te wha mua tatama. E le ai sau me maua. Tele lo la vale. Le lope la mena e teine. Ai o le me mai tauina. Te mana tua I pele e ta mawhai whiau. Te lele lui. Lele au ngā. O te sau le fiafile na. Tu sa le fiafile na le spale le asto na isuenga. O te sau I ngalo uloto. O le whai o mea onga malama tai au po. Usua I whai te talo. Te whai o revision. Walo suenga. E na o le tula fono la mātou I el mangoto. A uma le suenga. E sana o fu ese stamaititi of papa e uma. Pea o na whai suenga.
na le suenga o lo le matou fale matou fo ile matou fale nga tonu matou fale anga vale le fasa ai tamatau le mautanga veha o lo le fale o sa ho sui ai o ina ho fale le nga tonu fa solo mo vasenga ai o mai lo le vasenga fitu e tu la ilo lunga le tama matua ya le taa a taime o soi futa ina pam fa pe mai ia o lewa tulanga tutusa ia le failonga mua le si o le vasenga fitu tu la ima le lunga tama fe ia no fa pe mai ona na le tasi le failonga sa saunia wa failonga le senga fitu e tapena ina le tamaya le taa ia fa pia fole tina ya Maria tapena la ua ai onanga le tasi le failonga na tapena a le wa ai mai lunga le sunga fa penga o le wa to lua ila wa ausia to mi o le silia le senga fitu o le la inga le tasi le failonga na saunia ai o le a saunia te mawhai au ia no minita le failonga o le sisili na avela le mua e to lua mau o matama o ia failongo atoanga avela le failonga le to fai ale ta ya failongo ai fatali la o le a saunia te mawhai au ia no minita le failonga sili na tui longa le sunga whawhia ngai whapea mai. O te mai tai nei, o le maua I iula la wai te tono le aonga. Na o fola I le sana me mo, ia kautanga I fole iai. Na ona ia fole wa sawa sui le ofu. O le o papai. Ia o tua ia nasa ia le olanga. Momo o le ula mali. E ei se tasi o whaanga ta o le tapo kalame. Mua tolu nei hai aso. Ai mala au tangata mai Melbourne. Mai wui, is that you Mateta? Lo te wa ai atu. Tasi ala mateo o ele lunga po kalame ma te siu whao fo matula epa. Mana tua fo yo, ese, wa tu ulo ula vale. Oh my goodness. Yeah, that's life. That's life. Yeah, but o tu ainga tulanga le sa esa wai. Matua I te ele o onga e whapena pou waile o langa e whasosolo mai ina matua. O whala maule le whainga ia o grandchildren e mai sea o granddaughters ia tamai o te whaingoina o tamai parang pepelo. Or to try to empower her. I want to be fefe. Don't be afraid. Don't be afraid. Nobody's going to bully you. I want you to stand up. E tu matila oe defend yourself. If I've been my granddaughter, but then what about if they take me to the principal? Or then you ask the principal to call your nana. I walk out. You know, it's the way to empower. Yes. Samoa. Mai sea tu nuu nei a tātou. O lo tupu foi Samoa ai ona sa tanu I lalo le mea le bullying. Le mea lea I le bullying. I o foi a te au te tono ngā luenga. Being I'm the national delegate a le unia pisa a tangata whai ngā luenga malo. Same principle that o te tau mawhai e empower members o le uni. Le wingo le tala ina ia tau mawhai e mawhaina e te atu ni sa wanga. Bullying. Po le si fo I whaupunga te atu ni whailonga lanu. Le whai e grandkids. E le whape o se tūlanga o se whaamawalunga o se le ai. O tātou o mai nuu nei. Ia tātou I loa, tātou wa ia tatau. You know, ia tātou I loa e tutusa le lelea ia ale pālangi. Ma tātou ti ena. Ia o se winga, o se o onga le sa maua mai au. O lai tia.
Ole mauta wame matu tama. O ye ni ser matu no ye mangoto o mata mai. O mauta wame mata ma a ele on fi pole on asa. Ai fasi mai o se tamai titi e to sa te tangi mai le fali. E o mana to e sasa le le oi. Ta I malo lima to e fa fusu o matangata le. That's how le ye ne le langani. I don't have that fear. You know, it's a challenge for everything. Good on you. Oh, si tamai talanga na tule ona o FC. Ia. Ya voi tu pa I o le winga le o lupe whaalele. O le tāpenanga o tātou laiti. Ia o era le si kangaka makua ai o te whawhetai I le atua. O le ono sa I o sta maroa na te lua no nofu. Le lava le ono sa I o tāwhea. Ia. O le vaenga le nā o le tātou tua o le ale si uponga o tai a fo ia ela tapo kalame o le lupe whaalele pi amatai na tala ia matue reflect I temi na tātou amata mai ai. E langa iau ana mana tua tātou temi lai ti tātou te le toi fo I dwell lai. Ia e mana tua e fausi ai le taimi le nei. Ia o te fia. Le lua olo tolu. Ia. Le sa o I sa mua na mawhelo I sa mua male le sunga ia le atawa manufui. I le reunion na le aonga le senga. Ka fie fu la ano de nga fa makala mai longa la ikiki. Ia, wa mato hone la. Wa anu la le tawhaonga I utai mani noa. Ma te atu tonu le taimi lea. O le fai tapenanga fa le leia a wala ma fatal malo. Mo le chokom, wala na lena faile le reunion ya Julai. After a faile chokom ya September. O onela le aso le pikiniki le aonga. Whapea mai. E tofi la mātou I pasi. Ea, wa mātou sa whaitou no le si pasi ato e lato le whiau. O mai lalo e o mo mua whaatumu I si pasi. O mai nela tangata le whaatumu mātou pasi. O le toa tele I o le au mātutua. E mai Amerika mai Hawaii. Sa wale le mātou pasi e whio sau ia tutonu isi teine talavou. Whapea mai le tangata I tua. O oe foi le ngoi amajeta. O ala lo titi lo tua po ai wa o te loin. Pa wai o tangata e sa ona lato ta uina lo ingo o tangata sa matu. O le liu atu lo tua whatu e whamau e mana tua o sau le ola robe. Ia wa mata tala noange. Le lai tumo I eini ana whanau mangi nises I te tono le pasi. Whapea le lawa se etia I tangata mātua whapertala. O tangata leo le matua I yula. Na o ia fo I lea. Na whaile whaasalanga I lumo le lab. E alwe tu I whafo. Ai whaula I textbook I lima I leo. Le la le tui ina matua mai Hawaii o tua. E whapea matua ina. O sole e keula vale mo ia o whatu le ai. O tala malia si teine o lai mai. O nofo ale. No le pasi whapea mai. Se to se pese. O whatu, to te le fia whaalongo I se pese o te avatua. Mai ai se le ai to le pese. O au tawhalato ina le. E ele tamaloa. Peia wo wailo tamai. Le ai maso loa o se Samoa. Pa e maa I mata Whapea lau ia ai o luna to alua o le Samoa a o ia o se pālanga. Ale nei awa unga I mailo ono fua tamale o tamale fa mai o lona tausanga o ngai I le Church College of Western Samoa. O le ono wa io le teimina to lo tausanga. Yeah, anyway, o ngai me fa mai se teine fa mai fu te ula vale. Ele fa pena stanga te ula vale pala ai wa vai wa lu I mai o factory le leila o la o tango la so tu la le pese. A wala wala ne se si o to weita la pese le la matu.
Ia se tu o whafonga sa mo i o tala ia tala sua lea watule. O wa tulo ia le a tola le pese. Tau loto e manu pu ka lua e lua fua le manu. A e vai. E le uma le pese au anga le tunito. Le toi ina la le yo tua wa tu lunga whakatole. E sao a te ula mani. A whalonga tulo le toi ina lo te whatu whapea se pālani. Ma mai so. O whelo nui sa. Uanga ngana mai parang. Wangangana mai ona la telefoni o le ele atu shotama o tango lo vai ple fa sol no ti tilo tne te pe o vai lo tama ai fa ali mai folinga lo tama ai fa mai le tala le to ina le na le tasi lava le safety tono sa mo talu no pe fo pe sa mai tu tuila o fa le po ai la te mai o le tama longo ya haini safety fa ku that's my dad. Ale, ina wa tau no le pase mani noa. A fa te la fa perta la to ina nei. Hey, oni tatu was a me follow the leader. No atu le poto no no fa tasi umai wai e ta mai fale. Ia ola fai mai me ale le poka la me la o ngai isi fale. A le nei wa mumu mai I fai le fale ngato e ma fai nga pese. Wa wala le u fi mai na o pese ma die pese vale le te fai e tuan ma. Ia o tu langa e nā ila epa. Ma nei a tele, o te loalanga o le swinga leo le lupe whaalele. Ti a mata na tala e reflect, e langa ta ua tele. Te lo fui o le amtanga fui no tapu kalame. O le ai, so mafa wawa e la nisi mea, i hei, nisi mea o lo tuana, I fo I mare taimi. Ia o te mana fo I whapena fo I seri I o a wharongorongo mai ia leota. Ia, ta pena e sina vaenga. Io nei snippets la iti o so fuanga ma leo la le venta tu alo e siai. O a ia tu le pa le whape o se mea e mimita ai a. Io e. O te whawhetaia. O te whawhetaia ia le tūlanga le sio mātou tamā. Awani e pala ai. Mana ia. Ia le mena le whaia aso o le titi. A mātou pisa malvaenga mātou tua le a on whawhiau a mese lava ia o ngā mea lota maiti a. Ia ka vale ia au ia. E o loa le taimo lota maiti e fiua su e maia o te sau whaila matua. A le ai koko mai tua ko ngā koko le whaife au. O le eto li mango, o le eto li nonu, you know. No mai le au mātou tua pe e buli whianga le a o a. Ia mai tūlei, ia e tūlei mai au tango tūlei. Ia e osa mai e whasia au ia o whaasanga tu whaile pi. Ia le afunane o loa o te lema whaia. Nā no sa wa utu le autu. Tai maa tau ai. I lau whanongo atu mua whanua. Ua laki la rau le tampo e sore a. A kai fo. Tula efa. Ua pinga ke ua whakama sole. E moni o te ula, pere le winga tala. I olo ta le manu le o matamata matua I. Very strict upbringing. So what? Well, I don't see it that way. This is what he always said to Yamato. It's way of teaching you principle. Ma mea whaaleleia lo langa. Ona tātou te le matutapea. Ala le wha mo I lai I upu ia. Ina ua maari liu ia na yo matua. Ia ona matua ia le o ngan matutamai dongo lau ai. O le lau ai sani te to o lima po tu le lima I lungo lau pe ai. E sana e pa ole ainga o lau mea ai I le tui ma le naifi. E sana e ingu le kofe e mimiki le ingunga en odes. A whapeta ma le pese le teno whalunga lau le lawa e humming I le pese. Na le lua tala o whele ngutu e ai whele ngutu e pete. A toi whai atu loa. E whaanua I le tuli ese o ma lau ai te le ai. You know, le lawa matua mai nei.
ia ele whaapea uma Samoa. Wa iai ni tangata wata tawa ai iai. A inu lato kofe pole e mi miti le ngungo le kofe. You know, and to me it feels really weird. Vanga le whalongo iai. E tau tala malema. Ia to inga o onga la ia. Le fai mai si strict. Ioe e strict, but strict ia o onga le lei a wale lumanai o mātou le whanau. O le ngao si mātou tamai le mātou nu utula epa. Wai fefe o matangata le mātou tamai. E oi foloa o matamai alu le tuli mala au mai. E ulu kula hiki la ulu kula. Tu langa le ia fiafi. A whaia mātou lotu a fiafi al mangoto. Mana tua tau whale. O mātou le tua o yele a wale alu tua le aio fiti a. Man tua le aio fiti e tale la tau sa. A o la tale sa a tua le aio fiti. O i la tau umke poloka i lumo al mātou whale ono le sa. Oka o kai. O le pisa o mātou e. Ia le afune se tu lol whawhonganga sa mo. Na o lo tamala whatu lavalang la o malo si to reito. La tu se male la. Ia nana e whapapala e lo tamaya ia pulu i lalo le pa au te a. Vai la le luo le tuli matawa la. Ia ona li poti foi la ia e o matua i tua le pule nu o le aia fiti ia. Fai se tu ngai ie maua i luma le awala. E le whapea wa maua i luma ono le sā la tau ie tua. Ai mai whapisa pisa o i luma le awala tele o le teimi o le whai ngā lotu a mātou. Ia o tūlanga nā tūle. Ia o le la e mana o tala mātou me whafonga. Ia o tāua ia. Tau olo whamaile i o kota mau. Ia talo fatfo tele o latou o lo mfai ona pero mai i le tātou tua mala unanga o le nei tai au. Ia o le la ufa alongonongo atu. Na nei ta mai mea ia o e le i tai uma mai episode o le soifuanga maleola. Ta tele i o la. Ia. Ka foka mai kota o latou nei. E fai paanga le leia ma sio tuangane matua le mate so i lunga i foau. Le no foi Brisbane. Ia, sinata mai o malaiti. Ua pei o au e matua ia, wa tulanga le matua ainga. Tuloma. Ono tamafta mo ia uteini, Ola. Ono tamafta mo ia uteini. O le tulanga la ia, ave ala tamane a ongo mai malisi. Ave ave tame e ofti fatama tua ia malo. Ai o hola le tulanga le na e whalongo pea mātua o te oso ai i atu loma. O le tasea le upule lo tama e te mawhaia. O tasea lo tala o te mawhaia. Na alo lo tama whaatau mā mea whaipele. Whaatau mea whaipele. E mātutawa e misa loma uoso i atu loma. Tui mea whaipele. Sātangi. Ie fustu a whankua watani. You know, I know for my turn for I'm so glad that I had this upbringing. Yeah. Because anga ole ana o pala ai ma o fefe. E longa winga tainga me fa angange you get abused, you get bullied. Yeah. Ai mole ma faina e tautala onga le was submerged lalo ya oe ono le tulanga sa a mata mai ai tono le ainga. But yeah, we o te whaftai. O te whaftai e lo te mai longa strict. You know, the way he brought us up, I would have been on the street by now, but ana whapia o e lo tu inga o onga le sa. Ia, o le tāua tele lea i oe e iei te mi e te wharongongo atu e ki toe emotional. Ile le o tau wa ia tu le tulanga le na ai e te tonunga taua le o le lupe faalele ile tape nanga mai o tatou matua ma ainga ai le o ina faalele e se atu oe ma le li o
o whaaleainga. Ia le laua e nofo i nai le nā tunu u whailo ainga. A se temi fo momua. Tātara noa fo i le temi na amatai o na e whaatitene i tama mtūranga whapena. Ia leanga o le soifuanga moni a reta te tala noa i for real. A se temi o momua ranga tele tamta upone i aso. A whaatai tele o low upbringing, o lo atangia lo la vale. Le la vale whaiwhaia i ta por kalame le fefe tala noa i issues. Ma mea o lo tule mai ia o le atonu o le fitau i ta ue nungo le au pāle me lea. Ioi. Ai o le whaatai mo mua lava ia ta whea i le mawhai na handolina ia lo wola u la vale ia pi o nei e le temi nei ia ma le temi o le tuanai. Ia, ai manatu o le a whaasolo tamta o pu masani sa e asias le ase temi muli na ro tano ai ma le tai o le malo ta ma o le tunu na fionga i le pare bia le na e te ina na folo ina ia la na fionga i le tai o le tunu ia a mai se update o le telo fedo inga la tamai o lena tu o nei fo yo te alu te asia le fionga le le li pale mia ai ona le wa vave a matata po kalame nei le tai au ia vatu te updates le solulu vai so fo pe ma le ola mal malosi a o te fie fai lo atu tu la epa o le so le tu la se fulu e live mai ai le po kalame a le tautaia e le tofa le vai malaya asiata ma le fionga le li pale mia lungo tautaia e nei le se fulu tai au Nana o batua ia te oe ata o le funtanga tu la e papa o maua sa taimi le mau ia se e whai ia la ata o le funtanga le nā e batua e sina o totonga ia o le funtanga le nā a le afionga le li pale mia o le afionga le konsula tamal malo ia afe mata ma le afionga a le trade commissioner le tofaya Vatutui a Betty Meredith sa whaia la ma le konsula o le malo Israelu i New Zealand ia ma le deputy minister o le vai fafu o le malo Israelu ese le maanaia tula epa e ui na fata otolia le fionga le li pale mia i ngasi ai e le o malo lo la na fionga ona o le saili ngā malo o se manuia lau tele o Samoa. E moni le lei. Te konisia wata. O le. Ia le ata toa tele lea o le au malanga mai Israelu. Dei me consula Ia e a langa o lunga lo officer consula. O lunga lo officer consula i nei au kilangi. O le ofisa le na o le afionga le li pale mia pe atau no mai. Ia na la i uma ia fontanga manini. Wa le uma nele fontanga la lea. Leia al pai aso lea o lo o sketcho la le fontanga ma le pale mia o New Zealand ia Christopher Luxon. Ia fa fo i le fontanga ma le Queenie Maoli. O au e whaila uta, peno whai atu fo i ta whatata noanga talu ai. O la ua maulea a o mato mafuta ma le fionga le li parimia. O tangata la mea, le wingo le whamtalanga, e langa mea le lei, le malolo. O la aulia maleto, o to ingatanga, a mana o la aulia maleto, ile mele tamna whai. Ne e whaela e whatatali, se mingoi mai pai ma la whai. E tu pa ia masavali ta pena. Tu savali malu ta pena umane nei tulanga. Ia tangai le nei fontanga. Ia e mondi lona au ia a lo fa fa ngo fie wai le o savali a le fa nga le wo che fe ave ia man. Ia o te fa fetai. O te fa fetai ona o tala noanga o ta penanga o mea mo le manuia lau tele o tatu tangata i Samoa. O le ata na nā o le tamaitai lea o lo atu. Ia, o le sui minsta o le wāwhafo. A Deputy Minister of Foreign Affairs a Israelu. Okay.
Ia o la mafionga o le konsula le tu mai tua. konsula le a Israel. Konsula Israelu ni New Zealand. Ia tatu o mai I o le nā o ro tau whai ai. O le tamai taila o le Israelu o le konsula hai o le hai commissioner le a Israelu tonu New Zealand. O le ai, o le tamaitai o le Deputy Minister of Foreign Affairs. Oh, okay, yeah. Nga, o le fionga al konsula le na Israelu le tu mai tua. Okay. Ia maleata to tele lea? Io Oh, galo fai. Ia, sili tulanga le na o le amana ia ona le si la fia nei atu nuu. Tau mawainga e tu masavali lava le fionga le li panemia e sa ili me manuia ai Samoa. Mani. E le o tulanga ana tate no fumfa tali ni donors ma mea. E tu masavali. E fo ntato mai tawina le fale fono le e nei le taimi le se mele fale fono folo fai nei. Le fale fono ta mole sa iai. O le taimi o taimi langa no fa inga fonga fetalai. Sa tu masavali sa ili se tupe e fa fo wina ai ma fai le fale fono fo sa mo. Ia le taimi a fonga fetalai mon. Ia pe sili mai sa mo ia o ata umana lea na la fo mai ia mo le silafia e lo tatou atunuu ia sa ili ngā malo e ui na sa ili matangi I le malosi o le tino a le lava oro o malue pea ia pe nantou silisila mai ia o le tamaitai minsta o le vaifafo o le malo Israelu le nā oro tō silisila mai ia na uwhaapasanga I face to face ia mana fionga le taitai o le tatou malo ia a tonu tele fo ni tala o le a fo I malana fionga ia po sunga le lauli le mari toa ia Samoa o lo tali mai ia na tu te silma ia o le konsula le na o le malo Samoa ia o esito ina le talatu o le tofa le na ia va tu a Pete Meredith oi le uso leo fono toi a langa o le tato trade commissioner okay. Oi, na whaonga le vang whairfas ia le serisia Ia o na ngā ia le fast. E le whapito tasi whapien a se longa e te afoi. E te lango le fast. Le sau no o lava le fionga le li pale mia. E le one tangata Samoa. Ia tulanga iai. E le whapia e le pe o mele sa tatou mai tawina isi whainga malo o tuana I atu. Tāna I loe le iseanga waa o se tau iai. A le nei lava la momono I se avanua tau o loa. Ia na sa wailola ia wa alu whaasapa suima, whaasapa sapa solo le whaingau. Ia atulanga na iai e le whapea ua HRPP ia to whaia fontoi. Ia na le ai te le foi le anga waa le o to whaia watu tui. Ete. Le nā sa motu te sila mai le ata le nai luma le ata toa tele ia amata mai loutu anga vale ia o le fionga le konsula ia le konsula sa mo te tono New Zealand ia femata palusalue le lua ia so ai malana fionga I le ali I palemia le sunga le laudi le maritoa ia on so ai lo le mal te minister vai fafo a Israel sa le atu pa on so ai lo le pelau e lanu ena na tu sila mai ai ia o le li apete ia o le uso la titi o le faipule ia por suite tai o le tuangai ia le tofa ia la wofo ia o faftai mo ata a mo fanua ia ua tuuina mai ia atunu telefo inisi pe a arura o se singa nei ia ma felo ai ia male le fionga I le li pale mia ia o manatura ta fa solo ta fa me fa solo
ia te ia te le ni ia tamata tamata mai na o ani mata o pu lo Ia mana au te lei nei te wangalo ia te au. O se whamanuianga. O se ia whamanuianga i alo, se alo o Samoa. Ua ia maua ni whamanuianga ni awards te tele te tono New Zealand. O le Meritorious Award a New Zealand. O le tau i mamalu lea wa maua e le alo lea ingo ia Chrisman Tanielu. O lea no o whaitau winga i le sightings sa au mai. O mea tau IT, o mea tau pokalameina, mo me le cyber securities e a fia le malo Australia, New Zealand, ma Amerika. Ia o le nei tau i mamalu mawalunga, ua whaaea lea i le alo le ingo ia Chrisman Danielu, mo le sila fia le atunu. O le alo lea o te maitai sa mawasenga i St. Mary's, o Cynthia Stowers, ai o le niece o le fionga le ali pa le mia. So o le nephew la le ali pa le mia, ia lea ata moa ma na ia le wawa ai atu i nei whai longa, ma malu tau o loa wa whaea i alo ma whanau a Samoa. Ia, o se whapanianga ngā i le tina ia Cynthia wa o te loinga, she's a fan o Tapo Kalami. Okay. O mai Cynthia ma sio wali, sau o le toa le swafo sio to lua, ia le nā whawhetai fo ia o lua mātua i le o langa a oina o le alo, o le ua mawai ia whamanuianga. Mane. Ia le ngate lea o le tua inga mata upu. O le tua inga na o whamanuianga ia lana sunga ia le fo ialo o tatou atinu o ni ta upu tau ai mese lava to inga vai tau nei so fanga ma to inga mei ia alo fatai ia na tau mai lola ia funtanga al palemini ia o le taimi ta te vai atu i ve singa ia fetongi ia i solo mai te tono le funtanga al palemini no te whapea i fone o ta fea ia o lana mautau avele tuai no o mai wata tau nanu lau o pe o whalongona ia whapea ia wa tauta fili sau noa soli fono ona oia e le o iai le fionga le li i pale mia i Samoa e na te whasau ina o tō ai o te whawhetai au ia o te whawhetai au ia i le fionga a sui pale mia le fionga ia pe lupe o ne semo whapele le tala le fionga ia mulipola ana rosa e le o tu mamina la fo i tari sa o atua inga mamia ia ole mea tonu le sa o le sa unoanga a mulipola ina ua alu le road show mal whaalawi loa ale ainga fast o le almena iai sa pepese lava la ainga fast i le latou anava tau ai sa o latou ma le latou kola le ua whaile le ngau ma le latou pelenga le ua pueia le pneumonia ia ma le latou na o e whaalawi loa le atunu mwhapea mai e le aise me maua i le poloketi le nei e le leile koula le tu sa o atu le tupe yo lima ia ai panga ia pe folinga me sa tau whaavalea le abenga o le whiau ua tila fia le mamalu le atunu o Samoa le polokeki milionga lea li ato se 5 tausanga a wai iai le whasilinga o le manuia mo ainga taitasi mai tu malo ia o ilai tau mai ai le malosi ma le power o le sila toto al mamalo le atunu e le tatou politi given o le ala a whaopopo le si miliona o le ata i 2 miliona sa o le sa mulpola na rosa sa tau whatoto na e tau te te excuse me tau te lea mana ina le o le wa vai atu tono le mautafono o to tele o to le o to foi o to mana o mia le pe folinga mai o le lama na o fia pule mai fingol polokiki
Ia, ole nā tula e pa, le asau whapoponga i na vai. Ia, malo tupa ai, mo whanua. O le tāua le mele ua e tara no mai ai. E le o nofo le lei e sa, e tātou te nau fo ina ia ia le ngai le li pale. Ina ia le li pale mia i Samoa i le taimi o le fontama. Ia, ai ua mau fo i le avanoa, I think it's a great experience ia mo sui pale mia. Ia le, mai se fo ia siri i o leo lo tula i mai sui pale mia te mine. Ia, Tolupe. Ma nei fo ia tia na tali mai. Ele se tangata ho le e malu al tali mai. Ia matsaua paton. Ma nei fo ia pena fo ia e tau ese laiti character so le leadership fu e mun pola ia malili io ia au tatalonga umana le atunu o te tatalonga fu ofia ia male ori ia ile opposition io was sawa to ia ai e mana ia mele wa tano mai mo fanua le miliona le fai mai la mun pola ta fa pe foi ta fai tani foi e se vedo fai ta watu to ono le leitu malore u fina mai le asi ka kala ngo ile mele pe o le wata wa fai le bangale vane mai le system fo le al watu ai ele songi la tu se ta ia o le miliona a pe o le tam fai eli mai ia va ve al watu eli pasieta lo tupe ia la sa wa ai la sa etitali ina mele o le to ia isola o se chifa pule o le hita pipi e ta ia le miliona le. Tula e pa manino lava le mta upu lea O guidelines nei po ta iala nei ali. E tato whainga malo. Ma le lua olu tasi. Ma lua o ta iala nei ma le lua olu tasi. O le polo ketile nei o le miliona. E wha taia lava e va e le forvaenga ale fast. Le la tawa ia ta iala. Ia tanga i foi la iai. Tele ni fale tonu na tula i mai. Tele fale tonu na tula i mai. O nisi wa whaonga se tupe. Moni. Wa tufa tupe. Tusa wa out of scope mai ta iala wa umana whata tia. Ala fua sa whata tia tato whainga marua. Man tua foi. O le polo keti nei e fou. O le pepe fou. O le nei e tau nurture le pepe fou. E le savani le pepe fou. A o le wata titilo ye. I le te le o le male mawalunga. O le tamau a ingo sa moa ua whaasigia mai le poloketi le nei. Le ngata le nā. Tele nei a inga. Pea no whai atu. O te moli maua o langa leo te atu so o sa moa. I le te le. Tele swinga. Moa ti nae ese ua whai e le to tele o tangata. A pe sa amu. Ia lena tātou loa mai le amatanga. Ina whatoa alu le road show. O le ale mea iai. Te ele tupu. Pepelo. O whato singa. Femelo te mai ni tupe. Mana amu nei sa whaia. Alala ke nao iai. Na tau nuu. Wa te le. E langa le pepelo data statistics ia. E a mai. Mai le ofisa. E le pepelo data ngā. That speaks volume. Ia data le ngā. I au nanga ma le whaalelenga o tamau a ingo Samoa. Le lefa tole tala. O te whaiele upwhanga le. Sole, wa tau fia whaleali li fua. Sa tau amu. Ma te tee. Wa sa ola sa noa ngā mulpola. Na o tau tala whaalele ana tau te iloa le te le. O le tamau a inga ma le au ngā o le polo keti tonu. Lela wa umale amu. A lela pela a force 5 mai lola. E mana na o tu wat ia. Tua e lunga ia whamuna o papo. Ma whaapia mai.
Na te talia ina na te talia ina le fautuanga le fionga le Minster mai tatou ngā lue whātasi. Le la mo whapea ui le teimi na wa mua whaila utala whakui. Whawhetai o lewa e sele le tūlanga lewa wa a mai e whamuna o papu. Na wa au mai le malo a. Ai na wa wha uma mai le tala. Ma whapea mai ia. Ia o te whātuai. A mai le tau whātuatuanga a tu mai lole ia te au. Ma nei ele saunoanga le fionga le Minster whapea mai. Ele alo tu la fono tangata e whaia le ami o le tonu i le poloketi ni. Nana mai lo la ia watu whatutua hea ia lea la. This is the catch-22. Yeah. E malu ma na ia le leo le amainga whawhetai i le Minster mala. Umaloa. O le awala ia mau, ia lato ta fi maua. Whawhetai le fionga le li pale mia mala na kapeneta. Ua toe wha le leia ia guidelines pota iala o le tātou poloketi. Ina ia awa lava ne i o iai lima u a mea ia leo te whaingoinga o lima sila nei tupe a. Le atu la i fo le fionga ia le atinu ma whaapea mai. Ia o whale atalua. E se fulurua ape toa tele tangata tau folena pai se fuafuanga i ai tupe ma mea. Hanga noi. O iei si tangata i te tonu fo iei tu maro. E na whaapea mai o whai numero toa tele. Ai o le maa ua iei fo inisi wa whai ele whai tonga fiti lea ua tatusi ngoa o tangata mai whafo. I atu i oi. Tel ia. O so mai vai maunga tolu la tau hapea oile ai. Whawhetai vai maunga tolu. Wa e sawa mai ta upu tono le mautafono. Wa o oile na e oso le newspaper. Ia lala le wingo le mele na ave newspaper. O le tau whaeanga. Tau whalea. Aman toi. E le se fe au ia le newspaper e le te tono le palimene le newspaper. Le na se mela o ia ave tau whawhita au le newspaper. O le nato i titina tasi lua la ato o i le official Minster. Pe te o le fito. A wato te o i newspaper. Wa tau mai na o le tau whaaleanga le nato la. Moni. Ia. O te tā maua uzi atu la epa. Tu u lava le pepe le ainga fast i le ainga fast. Ona e mauti noa. E mawhaina la tau whaia le ami o tonu. Wa lewa manino e le alo e la tu la fono. No maua se tala le mai asole nei. E le tūlanga o le mātou fono whaavai i vai maunga whaa. Mana tuala le official mātou fono whaavai. E te tonu o le a onga lea tūlanga lua le ngā taimo mātou i a vai mea primary school. Lala i tonu i nā le official le fono whaavai. Ia o leo te fo i la le tina i a tonu. Le sa randa. Le sa tau wā mo vai maunga whaa. Leo te fo i tonu le poloketi. Afa me mo te ilfate i e tutu watu ni te maita i se toa whaa. Oi. Ai o tu whapea mai. Ia o leo mai. Tuli mai la tau al whaipule. E o mai o la tau le la take over. O se eti ese ia. Ia tu hatu foi. E le tu mama ina. E le te maita i lo i official whailautusi. Ia whapea le te i atu nuu. Ia nā wha me wato. Ia le ali tala tene. Toi fo i sa wali whai to onto o mai. Whai e le whaipule. E le pule mai e le mea nei o lele i umana. Wha ma o tūlanga al malo. Wana i tūlanga e le lo tūla i mai. Se vai u levan whatatari a. Ioi. Lea la wa uma wa lato lo wa feo le lato kola o whai lele ngau ma le lato super as well feelinga. Lea la wa mai whatatari bloketi. Falling mai, they're forcing their way in to take control. Yeah. E le leia la pe whapea. E genuine na o le atua na te silafia loto i la tōni te tōtasi. Le lepe mai ai whai le ami o tonu. A wā le lei ma le lumana i le lei o i tū malo. Ai mai se le atina ina o le tātou whai ngā malo.
Ai leanga leo mai, leo e lolofi mai mana o iai. Ina ia mana na o ia feo. Ia o nofola ia na po. I keep rewinding I tua ia le fono mata I whatatanoanga suita itasi. E mai se vaenga le HRPP. Then I said to myself, Lena o whapeo te awatua nei lunga I, this is just my strategy. O le mele le wata wo mai nei tau te nau. Tau te nau ina ia o tau control linga le tātou miliona. Ona le tātou fola. Ma fua mai le tai sau le sui tai sau le whailau tusi. Sa tau fola. E le leile whainga malo fia me e tolu ma le awhatau sanga. A le whainga malo fōlea. E le atoa se tolu vai aso tolu masina. Is that why you want le pokalame ale miliona? Ina ia whatau nuu le tau miti le ia feo le whainga malo. Ia la tali tu la epa. E le oi I tui vale le vaenga le ainga o le fast. Tātou lau. E le aingianga vaa le ai. E atou titiloi. Ma tala tupi. Na le lua aso ai mai ni whangaso longa. Ona o lea. Tā pena mai a ea. A whaila tā pena mai a ea. Oile iai tua. O loo iai le au vaenga e te le to mai ma le anga vaa. Le fionga mulpola na Rosa. She's a qualified accountant auditor. Le fionga ia Moifa Award Julius. O le fionga ia unga tala le lei. You know, these are the people. Ia feo ia whama walunga malau lawina. Whapele ni anga maa. E wale tala le pa na lafo e le ala pule ni mong. Yeah. E na wafata no le upu whama o te ofo. Te ofo alo le fast. A o mātou na mātou tā pena le lei. O le to o tele tangata ma mai lei I te tono le HRPP. Ana tātou mai tawina le whaatanoinga mai o sa tā pena le. Sa tā pena ina le lato anga watau. Ili ka fia ngai mai E mai e loni tangata I tono palmeni. Le sa ta pena mai Ta pena mai e afon. E Oscar le mariele ngau. O whewhea I atila. Ia ma Matthew. E leo ni whai pule, leo ni sui. You know. O tātou. Le sa ta pena lava I te tono le ainga whās. O lo o iai le ata mai. Malo, whaftai. O le manatu fwoi na o le lupe whaalele. E eri te tonunga te manatu fwoi le tala fwoi le wana. Fwoi ta fie le tala fwoi le ia Solomona. Le poto. Ma le vai dua ina o le pepe. Mantu. A pawar tala Solomona. A mai ruma pepe. Na me uro ko lua tawa misa pepe le. A mai sa pelu ngale. Na whaafua o ta maro sa pelu. Whao e lo martangata e moni le alofa pepe. E sa o So o tala tonu ale whianga. Lea la pe tau apa tu le wha ia le afo ia le whatuatua I le tua sa mo utasi. Ta tia ia lang o leo utatu le malo fau. Leo apa le malo. Se o sia matou mea na tausi mai whanau roa tausi. Ana tō mai neila tam whai ele moni lau tau walofa. Ele moni lau tau walofa. E moni lau tau o il proketi lea. E tamu whai se whainga ia waweleanga ia ino ai tangata I le malo. Ma le proketi lea. Mele e taritonu ina le tāpor kala me e le te taua. O na whaatangaina e le malo se tai. Ia le la pōringa mai tautu malo ma whanua. Pe o tautu malo tonu ala e whataita inga tonu. O lea ana ututu tangata e ofisa. Tuli atu e whai pule. Ia, mana ia si mele o tāmatai. O le si sui na saunua I le vaenga leo le sui o Safatalua. O le tala na au mai le Safatalua. E whaale e le tele ni bisnisi sa mo o manuia e le mele. Io pe o lana mana I foi sia na ia tutu mai sina ia tau whaaleanga I le proketi. Ai o ai le
ai sau ai e mana oa e avatu le poro ke ti iona lima. Ia sau no. Tula epa. Nela o fai atua. Fai mai foi o toto teata mamai o to na o university. E leise me ole a manui ai tama i pisinisi tua i tu malo. Ona ole a. O a mana onga o i tu malo o suita i tasi o i tu malo. E le whaataua ni wiri paelo mani suo i fale o loa i ei tua. E le whaataua i tu ai ngā mea na pau me i e mau i fale o loa i ei tua i tu malo. Suka ma E na o ta i fale o loa whaataua le suka, o le whalao mata, o le fasimoli, o le pata, o le whalao. Pau na tu ai ngā mea mawai. E ngalo e la le li whaipule. O le toa tele o a inga. O le ua wha manu ia ina i le poloketi le nei. O lea la e o e am, o la to whaatau ia, o la melema. Ai o mana o si whaipule e watu ta i fia se la wafe mo whale o loa lai tua. O whale o loa te tele o le sa wai hardware and wholesales. O i nā le wha ina. Ai e to e latu lava le en te o le tupele nei i whale o loa taitaki nei. E o tangata lewa maua le tupe whaasili ia e alu tangata whaatau whale o loa. A mai le whanui, a mai le sikaleti, a mai le whalao mata, a mai le suka. O le tūlanga na iai. Langa e le i whai le tato miliona. Ina ia whapenga ngā benefit ai o whale o loa i tua le ai. O le miliona le nei ia benefit a inga tai tasi uma. O le manuia whaasafua lau teli. O le winga la le tala. To tele o a inga lo o ele o mawhaina ngā lue ina i o lato whanua. Whela le apai ele tupe ngā lue ina i whanua. O leo ele poloketi le nei. Le awala mai ai wili paelo. O suo. O sapelu. O toi. O mea whai ei wenga nei. Te whai ola ele whai pule. O whea o iei se whale o loa i lona i tū malo e whaatau wai la materials nei. Ele ngā lue ngā ati na e a inga tai tasi mai tū malo mau le tupe whaasili e mai se i lātou o lewa ngā lue ina ia ele. Mau le tupe whaasili, mau le mea ai le a inga, mau le tupe a wafa lawe ati na ele malo o tupe la ie mau le a inga. Wa ele mwhina tutosi tonga tolo se a inga whai mei se suka o le whalama. O lela e mau le tupe pisinisi la iti e tua i tū malo. Malo, whaatai, manei le whaamanino ina. I ar tato nunga o lo o laila e malama le leia, but o sa ilia wanoa uma whaipule nei. I se awala lava, ina ia mawhai o na whalenga ina mawhau tangata, mawhapea leai, ai tū maupea le tā ua por kalame mawhanua. Ta te langonango ina ia le mawhauwhaunga o le malo, ina ia aputi pea o siana mea tō tino e moni o tupe o whaatino inai o tupe ale malo o tupe tangata. A o lona posi ina ma whai na ia maua se mea le lei. Ma ia tū mau pea le poro ke ti lona whaatino ina ia awane i iaini o pū o melea. Ia ta otoara i limo le malo na te tasile me mana ia o poro ke ti. O le tele a men sau ai ia le hita pipi. Pe e pule mai e la tōn whaasoina. A o lea la o mai ua tufa i tangata, ua tufa i tu malo e whaasoa lava ele whanu whaavaia. Ia le whainga o loa a lea tunu umore whatamau a inga ina o lau ele ma lau whanua. Ia, a lea sau tala e tu leipe. Ka te langolango ina pea le tu mau ole i le malo o le mea. Awane tu ua i seisi o le heita pipi. E lua se lau pasene lau langolango ina tu mau pea le pepe a le whainga malo i iesa tau wā po e foi wa man malo mai la tau te whaatau. Wa a leanga i le malo. A leanga le melea o le leanga mai la tau e whai. A leanga e whai atu a whapea mai le ai mau tau te le whai. O na iai la i le white na inga.
Le la tulanga le no whalonga tu le saunoanga tu la epa whapia mai ia. O a ngei mea wale a mai se tali. Le o toina mai se tali po o ahia. Ona, ele se mea fau le polo keti ngei mea walewa. Wha whena lewa le ato se 5 tausanga. Le le ngai. E matua tele tala pelo nei tamao tu la epa a. Ia. Le la na toi a mai manino lava le fionga le fong fitalai. O le polo keti lo manino. Ele ato sana 5 tausanga. O le nei wa toi whai ilo ilonga. Man tua le taimine it was a initial or a new initiative e fau. Ia le a whaanga solo ai mai lo ai nisi vaenga e toe whaaneleia o le awanga ia a mai se ta iala a. Tema a good example ena a mai e le fionga le li palemia i se sia na whaalau i loa. Beila iei tu malo na le taitolu a ia nuu a. A le compare la i tu malo ta i lua se kuku ia nuu te le a le tutusa. O ina le la whai ele fufuanga le whainga malo a. A le nei whai mai ia. Ele atua se masina o whai. Se tula epa. O momeo tala le manuia o tala. Ele ni. O le ainga le whatutua le tuasa motasi. Ele whatato pia whai valea ni fufuanga. E sa ili ia. O no walawe sa ia tala i tula epa. Niwinga la tala le whai ai. Tato wa aila le saunuanga ale le pule a. Ia. Ia me tono le whai mai le tala. O le silea mea fio i saunuanga. Ia nga. Koe mo whai koe ka uia. Fio e. Nga, i mele mo tangata wha mawalunga. O le tūlanga la le iai. Na i titilo le e whapea mai. Wa a mai la wana wha le le o la tau. Ka mai tau mātou le i Mrs. Tonginga i tā lafu. Lea la so solo le a le le nei. Ka whetai le fionga le min stau tupe. Mansai. Pola. Lea na tūtai le fionga mun pola ma whamanino. Lea la le mele le te fieta ua whaila a nga i le poloketi li nei. Saunoanga mun pola. Ena ua tūla i mai a vea ma min stau tupe. O lana wha mua a le kapeneta ma o lana ngaluenga mua sa ili i tua tutonginga o ai tā lafu. Le la mai manino lava. Fai ai tā lafu le iwa. E whatoa a matana tutongi lua a fisfulung. Ia ne wa ovas fulman tuktau sanga. A le saule nei ulu po o fai mai le ole o lenga o le atu nuu. A le wa mai na le longa lo se mesisi o iei ese ai tā lafu. O le min stau tupe. O le tangata ngavaa. O le tangata. She is an official accountant. Tusi. A le la asau le tangata na te le loa whai tupe. Ma whaapea mai. Ia la mua matu manino lava saunonga. Pei foi la le mele tula i mai nei la le. E le poloketi le nei. Mana tua, it was initial, it's a new initiative a mai le lua o watasi. At that point, ele I loa po a uma nisi me tauna toi whaaleleia. So o le wa whaile research mai loa ai. Mai li poti I tumalota I tasi. Le senga la lea na ole o isi tumalo na tolu nuu e lai tio la tu tangata o le wha manuia ina la tau le miliona. A o isi tumalo to tele ia nuu e le toftofsi. Moni la toftofsia a le te tele la ni tupe o no maua. Le la ia ina fisu ia inga neo tu la fono. Ina ia toi liu le tō wha a le fionga le li pale mia mal kapeneta. Mai se le minsta e o le poloketi. Ona ia toi wha le leia ia anawa ia lea foi. Ia taiala. Ina ia wha manuia le leia tangata nei. Ia a le tato wā iai. Sole. Ua pei o le aingo. A mai se time frame. A umana vinga mai a tea o le poloketi. O le ia. Well, o le ai atu tau wa whaala uro mai o le lato ai atu tau and all this. Ia. A leo o mau, leo o tau anau. A mai se taimi, tau mai le time frame and all this. So ele I whaua Rome mai se aso se tasi.
O lewa, le I mawai atu le 5 tausaga pe ona fuafuaina le tatou fast. A o lea ua maua le avano o te tūlai mai le whainga malofu. O le lato titilo iai. Sa ili itua I li poti nei mai le lua o lua tasi se o mataimi nei. O a whawhitauli a o ania o onga le lei e mawhai e na whai e lato nita I ala le lei. Ta te anga I mai I le ai tā lafu se taimi e si pa umatu pesi vanga le sui le o lau viu whatamaitai. Lau viu whatamaitai. Le sui le mei whale alupo. Le ana whai atu iai le whonwhetalai. E tele tā ua I lau launga whataupou I arvanga le. E arano whai atu mawhanua. A o le I matala mai le whawhonga o le sui lea. O langa on facial expression o langa tautala e whaamatala meilo na fo itua inga tangata. Ia o ana mata upu o lo whaatala noaina na sila o o tina. I le tina. O le esenga tuila ipa. We all seen langa facial expression. Yes. We've all heard le tone o lona leo. Yes. And we all heard contents iana te amaya. E ese o la lea observation. Ia mana tua le sui lea. E ese lava lo tu la I lumo wha masinonga. E wha toso au tala ma whai au lui ma ave au submission. Ina ia wha kosina mai le wha masino I mea te avatua e whai ai le whai ungo sau cases. A o tono le pale meni. E te le saula a ia le staili le whapea. Ia longo matu tangata ia oi. E te takola le saunanga te maitai le nei. E ina ua whaila na saunanga whatako. E na te whaala I umasu wafa o le tai. A o te o whaafonga mai nisi o tau. A wato te wala au mai e te o le taimi le nei o lungo le mapo kalame. E le mawhaina o tali atua le telefoni o le whaonga le telefoni lungo le po kalame. O e maua mai tula epa. Ia, le langa nai whai mapongi sa mai lau pito ia whaftai o nau whailoan. Te wha mole le tato atunu o lenga lai whaonga mai e to fine ia mo whanua lan telefoni. E ore wala awane na whala penare. Leo mauat, leo ulangonat. Si langa naua le langona mai ia ulang o tangata na telefoni ia. Can you hear me now? A whafonga mai tula epa ia o leo te wala watu po e maua mai tapo kalami. Le ai, toe langa nai whaara blaga tu tele o langona oi. O tele o langona. Ia o tulanga le e tula epa. O misi ona sa es tangata na wala au mai telefoni a. Ia ole na pamon mole. Pamon. Ua langona mai ia. E langona mai ia. Leo te langona, le leila o whaalongonongo atu na te lo langona mai, koe refresh lau telefoni. E whainga e... Ioe, ia whaamore mole le atu nu. Leanga e leo le computer au lo whai mai o lo whaanga mailanga telefoni. Ioe whaamore mole. Malie pina ngalo o wore toi whaalawalawe ane le teimi o le mapo kalame pe a wato te telefoni ane ia ta tia tu telefoni se mai al mapo kalame ia ona ia te leo toi ia na ua ua langona mai ia langona na mai langa o lau telefoni na whain wha ma wala au tue tangata e lucia ina ia le
Ai fo ni whakatau ngā palolo. Walo ana po. Ia. Tūlangana ia ile sui leo whale alupo na te whaalangi umasuafa o tula epa mataitai le latu tū. Ai o mai loi I le fionga le li palemia. Na te le whaalangia le suafo le la auli o mali e toa. Or ina was enough to tell me that she had no respect. Yeah. You know, I whainga o launga whaatau pou le to tele le mamalu o sui ala ainga fast. E whaalangi umasui to tono le palemene. A mai se e sa te ia. A le tu ai le sui leo whale alupo. It's more or less like she's demanding whaile mea o te mana o aile o te whai atuai. Mana ia. O te whawhetai, o te whawhetai le fionga le whongwhetalai. Ia. O lo o ma ailana sila. I e ma ato sau noanga ma whaasao mai. Mana ia, o le naua e maua tonu mea le si vaenga. Ioi, o tangata ta mai o le loia. Ai ese lan me ta o fia poto, ese me ta o fia poto. Naua e maua mai le vaenga o anga presentations do tonu o le o potu whamasino. I le tutusa madpanmene. It's a total different atmosphere. Ia le mea le mea iai man. Le pita utoso mai ala na o langa tone o na fonia. Anyways, ia na ua mai lo langona whaatina, lo langona whaatamaitai, leanga o tamaitai, ia malona fo'i atu le mai o ia o le sui tamaitai. Ua tasi le mai ngana ta upi e tuturi, o le tangata fo'i e no nofo I whafo, e no nofo I apia, lea e whai atutura fono a whapete le matai, na le matai, e whainaro e palota e le nuu e matai ai. E pi o mana tua foi o fala lupo le na i tangata foi na maua le lola e o tangata no foi a pia ala ua ia o e matuan mena Ioi ia ta sile sui o lo naua e avatu le miliona ta la I ona lima a foi le sui le whapea sa fono ia na isa foi le fono le tu malo ai alo e tausanga le tu malo e tatau na latu na ia te ia poloketi ia ia o te loa a whaafonga mai ei la le ta matua ia fuyono deni na Crichton ia se te foi o tausonga e tau iai a whaafonga mai le toina tautua nā ma o ele tātou poloketi. Madi. E le whapea e watu au o i o le loia. Leo le sitaili le whaaloia whapea i. A tata mai me ai. O le poloketi ia manuia tangata lau tele o le tumalo. Ua tele. O te tatonua ia lo o I le mtanga duenga e mai se fo ia le fionga le li pale mia ni a foi ni research mani mea sa maua mai le whatau tai a poloketi I tausanga I o mawai nei man tua foi la tua inga le whabaea tu le epalena la lau I fōna nafi o le mātou tu malo le si tu malo le no lewa na te tali ni tupe le fto amau anga o le na e fo o tau na whai mea pipio ma tua ia ai le fionga le li pale mia ia man e le whapeo tātou o ni whai pule le tele ne tātou mai taua sau nuanga ma la folafonga I te tono le fono le pale mini le tu la iso o ai lava le fionga la o le mani toa Pe a ta ua se suafo se si e lo I te tono le maota. Ia. E la tu la I le fionga la le mali toa. Ia tu la fono fa mai le maota. E te le ta ua se suafo se si e lo I te tono po nisi fa ururunga mtanga le. Ale na nofu matua I mai mea I le fionga le li pale mia.
Ele o ia le fionga le I pandemia tadi atu. Ole isi mea mapanua. O fai so o ai to ina le mele a whafonga mai le fionga whitalai. Langa tau te timtilo is a threat. Langa tala le fai so. O te tau tala tu roa o te whai atu roa iau mea ngā ia whai. Whai so o melea. Whai so o to ina le melea. E langa lai le o e mai e sisi. A whapeo whafonga whitalai. Tā ofi le melea. Awani e to whai langa lewa no whai whamatau le tangata. Ana o au lau. Ia, o mai la mea ngai kei loa. La mea kele kau kala mai ma, mai mea ngai kei kau. Awa ki kau mwhai wha leanga ma fofongo tangata. Po ani mea leanga o nanaina. Mata ngai o ia. Mana tua fo tula epa. O langa si kaili le sa tau whaafefe ai I le sunga lau le malitoa. Ia, moni. Ala le tali le sunga lau le malitoa. O la me le tua I mai loa. Na me tua I le mai loa. Na ona whaafefe e le mwhantau tala. Wana keiloa e maini e lona pau I se lawsuit. Le wala le wawhai anga I le fionga le. Ale sui pale mia. Ioi. You know, o le tau whaaleanga tau whaafefe. Whaapea atu la epa ia. E le whaapea o oe sa e pale mia. Ona alo ai lea o ala tu la fono. I lau tau whaamata o ma lau tau whaafefe nai whai. Man tofoi, ia le mau te whaatari wale, na ana whaapea mai, whaatali o tau na New Zealand, o le amata o atu e su o tau. Ia, A fio maia. E te tau ana whaise whainga I tangata nei. Langa o le mea tonu wale o tau whaamatau nei atu no. Tau whaamatau. A threat. O lema, le koe whaalongo wale o whailantala lea whea. Ana nafi. Whai I le pandemia. Maku, if that was the meo le conflict of interest, fia ia malona tali. Ai tai la for me lea. Ia mai pe o le ia fe ai. Ioi. O le ia fe ai le taimina. Wa awa wau matusi le lima. Ia o le awa wau matusi le lima o le sao. That's the biggest conflict of interest. Yeah. Mana tua o ia na whaira tu la fono lea. Ele mwhainta ngā lulua whaatasi ia ni leo tamaita I maun lato taito o lua leo fōi a. Le na whaia tu e sa. Le la na I to tele na isi o ngā lii. Sa whailoa I mau. Whamanuia ina I lato a o ngā lulua I a. Le la wo ese. E whai e ia tu la fono e sa le ngā lua whaatasi conflict of interest o le leo masonto onua. Ai alau o ia le minsta tupi. Ai CEO wai lo Natalie. Ai alau e ia. Wai le ia. Matua ia e mantofon. O le sua tusi. Wa fia tau sanga le I whaien sua ngā tusi o tato whai ngā maro. Mani. Ai, o ai le sua tusi. O lana son-in-law. Yeah. So, e whai ngō whiela ia tula epa. E nata talia pule ia. Regardless be conflict of interest, regardless be yesa fiang o tu la fono. E fai e ia. A o stanga te fasa. Na sau lola I e fa fefe mai tangata a fai atu loa. La e la le me o le fai foi. E alo ia tu la epa. O le fionga le sui pa le mea ia te lupe one semu. O lona I oi mata do fine o se lo ia fa oi. Yeah. I am pretty sure that Fui Mapoao is looking at all parts of Tulafono. Ia la ole o tu sa meton ma le tau o le tau whamatau. Yeah. Not only threat, but it's a defamation as well. Yes. Sa o whatatari ape tali ma iei ia le whionga le sumisa au mai loa. Au mai pio le melen whailau. Yeah, then say la okay. I want to fia mai lo. But with the tau le fon fitalai. Pa sa o role mele. I want to fia la fon tau fa fefe ia na tau fa fefe me. Yo. Ia malesi tu langa tu la epa. Ia te langa ele o le misi le fa fonga mai ele fionga le. Al fon fitalai tato pokalame. Poi foi inisio le
vaenga o le kapeneta po suia fai pule le tatou ainga fast. E le fonfetalai, wa tele le solifono. Yes. A mana o ale tu e fulunga la fonga fetalai, tu e fama famatala. Le ai se fatali fapea, mo se avanoa. A tatou tanga i tu vaenga le tatou ainga fast. Lau a fionga fonfetalai pe maua sa avanoa. Na fatali la ia. Ale mele le tulai mai. Lau a fionga fonfetalai, o le mele fi fasa, o le mele. Ele itali atu fonfetalai a mea molo sau no mai a. Lea la na sau no lava le fonfetalai ma losi solifono. Ma losi solifono. Awane i ai le to ai ngā attitude le whapea. Langa o hau sau pale mia mua pule hau. Langa o hau wa lewa le pale mene pule hau. Le ai. Aso e tele ma le aso e tasi tutusa le lei o tau. Tutusa lei. Si le fia fo i mafanua. E au ngā fo i tapo kalame. Au whalongolongo mai iai ia sui umo le malo. Ia ele leia ona tapena le leile pe ftoa e tula i mai sui minsta. Pe ua lua no fo inga minsta. Fi nau langa e tusa uma o tau o sui mai tu malo. O tau representatives. My every constituency a Samoa. To le te tau ala na sau se sui o le malo. E whaatama. O i le vaenga lea mawhanua. O tu lewa noa i a te ore tina. I te ore tamaita. Leanga le o tātala noina le vaenga lea o le ia tu mau i le malo ia le whaatinoina o le ploketi. Ai le mawhai fulan tatu ua. Le vaenga lea le malo. E te tau pea, o na ave se tala wha malosi ia ilato. Ina ia tu mau le wha maoni. Ia awane i eini ni wha malama matala. E au whaima awala o tula e pamana hita pipi. E watu e wha pēlo tō ngā oi malea. Ave pēr se tātala. Wha malosi i tu mau le wha maoni. O sui uma o le malo le atu iai ia le polokiti. E le tu o noa ina fo tatou vaenga. E te tau fo i o na ave iai le fautuanga. Ina ia tu mau le wha maoni. Ia so no ia. Yo le ese senga la le atu la epa. Mana tua fo ina o atu la i maile pa inga lua o lua tasi. Sa smooth lava le sailing o mea uma. Ona orea. Sa whaia la tau fontanga mai aso taitasi. Ale kapeneta ma a mai la ia i ngā. A mai ai loa la ia li poti taitasi. Mai a fionga li i minsta. Ma mai le la tau update ma mea uma. Aluai. Te ia wa motu sia. Whafose i le nātu langa. Wa tātou le toi whalongo ai se update mai. Po o fea wa whaianga iai ia po kalame taitasi a le ase update mai le matanga wenga ma le matanga wenga. Talu lava na tu la i mai totono fontanga al palimene le saunoa ngā le sa le ma minsta matanga wenga leo ma wha pea mai e nate lea ia ina ia whai unga whaia leo. O ia o le ale pena le na tofi o ia o le minsta nate overseeinga mea o tutupu i tono matanga luenga, ma a watu se whautuanga o le mea te tau na whai, o le mea le whapea ma whapea. Tusa o le nale sa lape i lole pae inga lea. A o te tali tonu le tātou pae inga foule nei pae inga sfulu walu. Ia lea la o tau whaafonga i le saunoanga le fionga le li pale mia, i le fontanga le na whai maulu matanga luenga, ma whapea ma whawheiloa i ma minsta. Yeah. It's the weekly update. Ina ia loa masila fiel palemia o fea ele o po fea wanga ia le matanga wenga ma le matanga wenga. Po ia se matanga wenga o ia ni mata upu, pe se matanga wenga o ia se me o to ali ai. O te tali tonu la, ele o ia le tūlanga lea pe o le mea le tūlai mai a. Ona la amata i tua le fionga le li pale mia, whapele kapeneta, the improvement, update, weekly update,
mai matanga winga ese mai lo vave fo ina ilo o ye ni whawhitauli mai ia sa ifo fo ina ia fo fo ala mer whawhitauli lo whatete inga le leia le te watuatu la epa mai aso lena te anei lena tupu mai ele whale tonu te tonu le o le umukuka le ale whale mai o la mena o ia ele a toa lava tu la not even 10 minutes or 5 minutes na ito al fafita uli sa vali lo le fionga le li minsta ono lea o te tali tonu o whainga whaavaia wa whaata titia le fionga le li palimia ilana ka peneta ma minsta lango whatever the problem face it, sort it out ASAP I want it to tala loina o le al fafita uli wani ae tūle minsta sa vali fo ia whawhitauri sa ili ai se ai mafuai a le ase vai fofo. Lela i elo te nunga la wa au ia tōtasi. Tātou te leo o tūlanga le nā. Wa ana whaapea e whaawawa i pea i le tūlanga le whainga malo le watua na ineng. E leo o i le tūlanga. Ai ai ala u te nunga. I do trust a lot i le fionga le li pa le mia malam taita inga. Ai mese la papeneta. They will have weekly updates. Mai loai, fe o anga i le matanga wenga, ma le matanga wenga, a o iai ni whaafita au le to alia, a o le ase a wala o fofo ai. Ia o le tali na la epa. Malo, whaftai, o te, iai le tatununga, ona o le no fauta tatu whainga malo, ma le tala ua ave, ele atoa se tolu masina ua malepe. Tore e taua, e whai malui i le tatu fo i whainga malo o lo tula mai i le temini. Leo si lia le tolu vai aso. Pei o le nā manatu. Tatu anga ia tu le tausanga o le memanino. Ia o le lako strategy fo i le la tam whai whai. Ai whanongo longo ne iasoni e tolu o le fono. O fea au tō wholanga na whai. Whatino nei loa, o fea le mea wholanga. Anai loa le leian, eri ato se masina o le malo, e whatino ai mea ia. O le foi tātou te iai e tutonu, eri uma le 5 tausanga o le nofo inga taluai. Ele io o le tala o le tupe, lefto amata ni le whaingo tausanga, e valu masina e tau iai ulai. So le manino. A le whaana nati mai de, o le manatu o lato, o vale tangata i e whaanongonongo atu le fono. O le manatu o lato, nā le atile na ino i tangata, i le kau whavalea lo whai me kongo le pāne mene. O le whai tau. Ia, sauno. O iei le whaafonga anga sa mua le tāpō kalami. O le mea tonu a le wala tō whaia. O le wha a tau whavalea. I le whaafonga anga Samoa. Mai le manatu. Lātou te whaabalea ina Samoa whapea wawalea le mamalu le tunu. Moni. E ai, ua moni nai ta mama tina mātutua. A o ina o lātou walo. O lātou wa whaima whetū pupula. E whesili ele ta mama tina. La ere sa onga lea mea lasa o le tūlanga ngā leo tūla i mai e Samoa. Ai pangale. Lea la tato whalongolongo lai meo le fono lea. Lea lau te iloa le mea moni. Lea la tau te iloa. Ai o tala tau ai mai. O le ai me le whai ai. Whakse te ina i mafo whaunga o tangata la tunu. Lea ai pangale lea. E fiu lava lea mio le anga ia. Ua pēno whai atu. Ua to tele alo mawhanau. Tu so whetū pupula i te tono a inga, e sosoani i mātutua, whaai loa le me te tauna whai. Malo, whaftai, tao o mai luli ai tālafu. A e whaalongo le ai saunoa ngā ture epa. Peo na taumawhai e whaalea o ngā ina, le tutongi ai tālafu le lei. Peiwa leo tau mawhai e o so whai mawhauwhaunga o tangata Samoa. E le se mea le leile mea tutongi e talafu.
whaafafonga le leia i upu o le tutongi e ta lafu e whaititia ia wanoa crunch. Ia po tupe wha me alofu. Ia, o le na langa o le lavoro whaima. Ia, oa, o langona mai. Ia, le langona atu tula epa. Te whamanino atu lava. Te whamanino atu ia tau i e tau wala au mai. Wha mole mole. Aua tau te wala au mai wau te le talia sau telefoni. Ia, mo le lumana i fo i te pena lau te loa e wha ngalo laptop li au le palata po kala me tangata mo le ia ale winga le nao le tala pe o lea wha pe mai ua whai titia tupe wha mea lofa po crunch ona ua tele le totongi ai ta lafu se tu le epa pe o loa no foto ina manuva le mea vo le wha fonga le atu o le se mele le fo le mertongi e ta lafu le na nini e to fo le le winga ton wale la tala le na fai atu tula epa wala le aina le wala tau wha vale aina le mamalu le atu nu ia oi se vale ale leila o te tongi ai ta lafu e te toe latu toe whai masau no ngā tupi. O ngalo i e history le nā, i oi. Whapena ko i la Samoa, o le leo te tongi ai tā lafu. O nā alu le lungo pastene i le lato Reserve Bank, ma mea mawhai ena toe wha, mawhai nisi no ngā tupi. E le winga tonu a leo lautala. Le manato tula epa, o ia ua poto a le mamalu le atu no ua valia. Ia. Ioi. Ia. O langona ta ua. Ale langona atu tula epa. Ia. Ia le na, pe o le ngā fuidor ta talanoanga. Ina ia awani abe sia I mafufongo tangata malatu malamai so se taimia tu waia vano ni tangata o le latu manatu e le o malamatu sa mo ia latu tamwhinga ina ia fa se fa long ia manino le lima malam tangata o tongi ai tala fo tongi ai tala ia le lana mo mai o so le seri faila na la unga fa mai tanu na tula mai le tapipi le I desi mina misi elena fa tu mista a mata mai ile fia le iva iva a fa ile ta tu tongi le sfuono isi pauta mancho fotu le pa o le iva valu le na take over ia sai le tu le le tofi ina o maliu le fionga le toto ali ia to filau o I ala le na mata mai lo finga ai ta la funi le so o I ma finga tu la fongo fa vale ai o le LTRA lua fe male banu so o mai le la mo vai le ai le fa tu tomi ai ta la fu lua fe sfulono moni le le I le taua tasinam ta puta pa I fu ai le ua e ta ua o le LTRA ia ale o le ala ua manino pe o le si mea le au penga lava le o lo whaonga o le fa pe mela tu tala atunu fu ia ngā sa tala no iai ua mana ia lava ia figures numbers o le GDP o le foi foreign reserve o le ai talafu ma mea ai fai mai le latu tala fa fe feang compare nei mea le fu numera a o lo mawalunga pe le tau o soifo tula epa o le tula na mana tua tau o soifuanga ele o se mea na o Samoa o Yeisa fianga yes ele na o Samoa o Yeisa na fianga ele tau o soifuanga o le lalo langi atoa o le manatu o lato whaafewhena o atu le pusa moa Samoa e fe ausi atu le sami le pusa moa o le avatu I waa e tutongi sua o pensingi ma mea uma
o le mele na le nga halu lunga le tau o loa. O tau o loa mai fafo. Le ala tonu ale le sa tu alanga le fionga le li palmia. I le taimir pa ina le tuana ine. Au install office of atoanga. Tau tuana awa tātou te ola whaalango I o loa mai fafo. Ai tātou ola to tō whai mea to tō whai au lafu manu. O lafu manu pālangi. O me toa o lo, o moa, o patu. Wa o inae tua I aile le toi whaalango ai. Awa le toi sau le tele le o loa le sau mai fafo. O le māmoe, o le muri pipi, o le pusa moa. Le la la o mai e tua I le taunga tāra soifuanga. Ia la tau I loa. E le o se control le malo sa mo le taunga tāra soifuanga. O loa ia e batu I fafo. Le anga le foi tupu ia mātou nei New Zealand. Ai o te tonu foi tupu ia o tau mantua matantanga venga le fa mau mai foi numero mea. We get a memo every day. We see le fa si le pasene o le mea, si le pasene o le mea. O fa iti tira pasene tangata ta fa mai tono New Zealand. Fa iti tira pasene tangata malanga ese atu fafo. You know, ele tu ai nga me ese. Ole e moni le saunoanga na mafanua. Amerika fo ia. Le ata to te ieva pe ole mu e tau fi mea. Le la ba te fai atu ia I matou. A fa pe fa no menta ta California. La to te mo mawina la tala le fai atu. Ua matua I le to tu sa California mai le lua to fatu sanga wai. Te le si tango tau o loa ia o le kesi ia po le afoi le tau o to le petrol. Le kesi ia ua matua o nei ai atono fiololo isi se tete o California lava ia o le kesi pitu tau ngofia o le unleaded ia o isi ai te maua lata I leo 5 tala masene e le o tau ngofia I nei e le o tau ngofia ai te mataulia o I nei le faitel o loa Io e pepa la matou nei New Zealand le mo te mai tauina pe like I said we get a memo every day. O ia mea wa yesi tianga wa mātou le analyzing le data. Ia o le mela ne o mai taunga fo ia uneva yaso. Wa sau pela le mela le complain le sui fai pule lea. Mana tua e toto I nei ia mo meu crops, the veggies. Ai wa ia le sitanga o mea nei. Ai matua. O mea nei le toto tono New Zealand. E le tauna tangata. Ai e fa tilo le awala o le lenga tangata. Onga ele fai ele suau o te tono New Zealand. Ele o mea nei apai mai fafo. Le la sau ele tele o loa nei. Tangata ai la I o loa nei. Ai onga o le tūlanga le o le suau. Mantua mea mai whaatino o le suau. Whapenala leng fo langa tangata le I ma mea Samoa. Langa ele fai ngofia fo ilo na whanu ngotainga I onga ngatai whale ia ai mai se foi ole amai o ia wa whangota ia o whangota le ia le nei e tai fia po o nai tangata le nei ia e telu tupe whaalu al pengsingi o le suau o mo li me uma so therefore e le tua ia whapea wa tang taso I whanga sa mo ono whainga malo na matatangata mai lava o tau no fua iai. Ai tau te le on apinga. Ia, lena, e nei te mau tonu mera vaenga na mo whanua. A whapefu o tau tār whale ia. E le whapea na lo au atua I ngā tai, au mai. Io e. Le tongi fo le kesi, le pengsini. E alua le wa whangota, wa pio wa whangota na o telen whanga. I le o tue wa aruaro ko I le ai po lea foi malea se inu foi tangata nei inu foi tangata nei ele fa pe si lunga ia o loa va tu fafu ai tam faita to e wan fa pa le ni lo langa wa pe o le mele le femi o le o femi foi ya mama ia le fa o silia tu tamo tao o loa e fa si tono le tunu io ai o tal e te tau samia o yo tu afale a foi le fatau e fatau fu ai lunga o lo tinga ina faile nga ruenga ia ma me uma e fa popoin
ona whapena whai le tau o le tautalo ia. Mantua foi sa ele sa noanga le fionga le li pale mia. Ia. Le la wale na toe tam fai e a mai le control board o tau o loa. Ia toe wha amatia. Ona sa maua se a foi. Se whatata pia. O lesi mea valea le wa fai ele au hou se o la. O atu tangata whatau a whapea mai wa sioki. Na wha sioki mo se tasi lua aso. Toi sau lole o loa fou. Wale se lau tāla o se lau lima sfulu. Ia. So o lesi tūlanga nā la sa titio ia. E whaile su enga. Pe e fōlinga au whaatasi la au hou seo. Ale au saina le nei whaapea mai wa sioki. E resi sioki. O la supply. Ai ona o le lato mechanism o le whaonga ina ia whaafai ngō fia. E te loa mawhanua. E tangata tamwhai whaaleanga le tā. Yes. E tangata. Maua mai oele. E maua mai oele te tu vili mai nana e vili amatapi. O le wa mau lau telefoni lau numera. A whai o le te wala au mai ona o sau ofu palolo. Ia e mautinoa. O te le whaata watua se ofu palolo ia te oi. Ia au tai e tu langa le tu le palea. Ia le tu e watu luma. Ia le tele le palolo le ia i nei e te au. Leo te tau sanga atu. Au atu te wala au mai. Se i umal poka lame ona tau wala au mai lea. Ia tele e se pe o tu langa na whaelo atu ai. Le tele le palolo. Dai, malo. Facts mai si kapusa. Pe no vai atu. Leo te tali e whaola tia malmalanga le fionga ia masoi. E ai le. Sano. Tau o mai lea i tātou court cases. O lea ua mai tau atu. Ua reserve le decision o le case a sa whatatasi. Ia se tātou talitalia. Pe ai se a o a fia foi. Wa le ala tonu le ina tolo pe le whamasinonga a whale alili le fionga le sui pale mia. Ona o lea e sa whanga ioi le whainga le ko keisa sa whatatasi. Ia o lea la te langa o le vai aso fōu. Le la tolo po iai le tūlanga lea. Ia, o le taalonga le toa sa mua le aso sa nei tae au. Le whaia i Australia le lato taalonga ma le auatonga, le matamaintonga. Ia, o se whamaisenga tu la epa o ana nafi na whale la wasi ai le former Jaws president. Oh, yeah. I didn't even know. O le whate ia nei e tau mai na le 5 tolu e tau sanga o le tamai Rudolph Charles Edward Bartley. Ia, o nei alo le atu nuu te le fo ila nei e tau tua. Sa e tau tua le CCTV i seina. Ia whapea fo ia le te lo e mantua le Al Jazeera TV sa e fo lana tau tua i nā. O ia lea sa ona fina wina malosi le ABC o le tula fono leo le laibo loa. O ia le sa fina wina malosi ia le maua maitala na whale la wasi ana nafi i le tamai a Rudi. Ia whamaisenga ta po kalame a watu tina man whanau. E se mata uputu la epa o lewa whaailoa mai. O le CEO o le mtanga nuenga o tinam tamatai manga sutai. O le ua ia a mai e lunga le whaasa o ina mai. O le whaasa la launga sa whai le al newspaper le observer. O whaapea mai. Tu singa sa whai whaapea ai. Ua mai ana wha mautu watu le mtanga nuenga tinam tamatai. Le avea ai o le sa sui tai o le ombudsman officer sulfa inga.
Ia, Pea ia. ua whakautu atu la e le ofisa lea le CEO. Wa ave ai o mawala I vau ma pule nuu a le manino la le la fola sanga tamaitai pule. E whaatu mau le mausali o le tanga lenga I lana tau tinonga I le manino mwha maoni o tali. O le mta upule na o le ilo le o iaise le iese whai unga o whai ai. A lewa a mai la observa ma wha matua ina I whapea wa umana wha manino atu ele. Ele mtanga lenga le wha maoni yanga o le avea o mawala I vau. Lewa wha sa o mai le whia ialo au donina o ia le o le CEO. Ia, o le tūlanga whailoa mai, ma mai se ata, wangalo na ua tue te mai I lunga. O se container I tua I fole, o le whale mai melo I ele whale maliu o le whale mai. Wa I fōringa mai wa tolu se wha tau sanga pe moa atu ni tau sanga. O wha atafu na I le nei container, wa la foa I ele telo le la pisi. O le vesili la sa usili ai. O lea ana le tula I mai le tai I whainga malo le nei mai loa. Wa le pena o mai tawina le saunoanga le minsta o soifu maloloina. E ala na asia singa, sabali, asi mai loa I tele o mea o lo fa le tonu. Ia o le tūlanga na le la whapea mai ai. Oka, wa mai le ata o le container o tanga le la foa I ai o la pisi. Ia o le polinga. I tutupua e ai nisi wha mai. Ai whawhetai o lewa I ele fuafuanga o le a whaatama ia ma ave esi. Ina ia awa ia fo. Ia e maise o le tu tonu mati la tila tu tonu whan mai. Ia alamta au muli. O le ua whailoa mai se whautuanga. O le whautuanga al whaalapotonga lea o pisinisi mala manuia. O le Samoa Chamber of Commerce and Industry. Le whainga malo ina ia tu I lalo le tupe tapu laa. Au pita mawa lalo. I vaenga la ia mo meo investment threshold. Mo le pokalame o tangata Samoa. A me se la tole they want it to become investment threshold. They want it to become Samoan citizens by investment. O le man na o tu I lalo mai le 4 miliona I le 2 miliona. So, ta o tali atu iai. Why only 4 million? That should raise the bar to 10 million tala. Mana tua fo. Or even 10 million US dollars. Anto le tele la fo pisinisi le nei. E o mai they can afford to have that kind of money to invest. A whaila la na o mai invest. Have that money. O nga watau mo fia tele to become a citizen. Mantua a sikseni lo tangata nei. Wa yele la to wa ya I whanua ma mea Samoa. You know, it's about time. I want it to oilalo. I raise I lunga le. O la wa u maule na tu la epa. O le mea penga tāli nā. Nā la sau nei. E equal rights ma le citizen by birth. Yes. So o le whainga tālia. Au tātu te lilo. A sau nei la na family on. A sau, a whapera sau se milionea, ona o ninga le 4% o ele o Samoa. Ana family ona meren sau e tonu e whaila na sisen. Ia te lea, tau tue si tile, tatu malo vanga le whunga. Ia tu langana ia. The tawana ia ni conditions and criterias o le whainga o siksengi a e whai pisinisi. Tauna ia ni a fo in conditions certain ele whaina tau au sia ia whanua whaaleanga nuu me whapena, you know, te ilo. O I fui tauna titilo iai po aila avea ma ta iulu le law reform. Ina ia toe tanga iai ina ia toe whaaleia nisi ta iala awala ia citizenship le by investment. Mana ia e matua te mitula I histo ina le pitalinga le ngoa matua. Na ia le ngoa matua le RGRA08. Le kau whai kurioso atu.
I le tau kuriosa. Mana ele manino na au mai ele fionga sui pale mia. Ia. Mana ele manino le mai ele fionga sui pale mia. Le mafua anga. Ta tala batula e pa e le ini fanua whaatau malea. Ai mana tua. O le teimi lea a o min sta le fionga le tamaitai sa whaapito. Ia. O la tau le na whaia le tu. Le whamatua i tu lepa pe o fia mele na batua le tu la fono i oi. Potu tele to i nei alo, kawa na ia. Mana tua foi la. O tu la fono lea. A whapea o le tau pui a inga. Whapea o tau pui a inga. Ia, la batu le example. Whapea nei o le a inga to a 5 ia whale tama. E a ia ki tuta uma i se lau eka whaaleanga nuu. E a ia ki tuta uma i ele to a 5 le nei. A o le fuafuanga ma tu la fono le na ta pena al whainga malo i lalo o le minsta i le fionga sa whapito. A whapea o tau ni to 5. Ia a mai se tangata to atasi tau te au whaatasi whapea ia o pai ma la whai o lea la a whai ma. O le la whai ma mato ta iulu o le sa o le mato ainga. Nā mai lai o le tukile nā, alu leo le sa o le si tala na o le sa o. So, in the eyes of tu la fono te tono mtanga wenga leo ele, le MNRE. A whape o le sa o. A o tu la epa malesi waenga to o wha, you had the equal right i whanua ni. Le la watu tu si 5 ia o te sainia. E lalo le waenga tu la fono. E le ai o tau le to wha, na o au to tasi. Na o au to tasi ma lau whanau. E a ia i le mea le nei. A whaina o na awela i le malo. O la tau la Iesu enga investors. E o mai e invest whaonga le whanua le nei. A whapea la ena o na awea i la se nononga tupe se lau wafe. E mai enga pena o se fulu ni tau sanga. A wale wha maoni to ninga le nonga tupe le nei. A wa back out la le company le nei mo toi foi. Le ala me la o yel whanua le nei. O le a whaoa le bank po o le malo. Ai whaafewhea la suli ia to o wha. E iai le lato a ia te tau. E le o to iai se a ia te tau ai lato. O na i lalo tu la fono le na tauta pena ina. Once lo e sengi au to tasi. Na o a uionga le whanua. Ai iai le a ia te tau a to o wha lea. Whawhetai le fionga le. Le fionga le a fo le. Suipania. I lona wha manino maia. O hao le tūlana le iai. Moni ai la le fionga le te māmatua le ngā matua ia ali. E onga fianga tu la fono. Le tu la epa o oe mau ia ma le plestene manisi o tato societe o le SSIG. Le sa tato sa ili lava iai. Mon. Ia ai whaftai ua la langa mai ele ngā matua. Ia ale. Ia lea po i tu la fono. Lea ngā tasi le meo le na mai le ana matau. O lea. Moni. E aua tō lo kia avese. Ko kua i konge. Wanga sau. O le avese ina na ba. Wa lo te mana tua le temi o fia me. Len sa wele lilo tō susupa me o tō pisatu se si le RTRA lo o mana fa iai le fainga. Ai ngā ngā kua loke. La kua yo loke mfai mai o ko pisatu le ua ave ese ia customary lands. Malalo tu la fono ave silila. La menga ninku lalo I customary lands in the first place. Why? Ale tauna ia lalo tu la fono le nei. Yes. Ke len mau silia fa iai. Rono winga. Wala ave ese e sa o la fai finau o tato. Finau to tangata e le ka kau na ia tu I. Ia te tonu mafanua. O le la o atu le malo fo. E le to e lote tu la fono le. E tongi sa o I taile moana sau e male mo ina. Moni lava tu la epa. E tele le a fianga. E fai o le tele le a fianga. Ai san na mano tia
le a mai sa o fa manino ala tula fono ile mamalu le tunu. Manai ia e si tamta upu na mafanua. Ia wa uma atua umta upu a te langona ai wato i titi sau le poka lame le fionga le li pale mia ma le tautai ai. Ia fa longo ma mai moina ai. O ani update ia o te langona. Le update mai tātou le fionga le li pale mia ia na fontanga ia matawar manga foi o le fonua a tātou atunu. Io le poilo o tu ia ma fai atu le fionga le li pale mia ia la tam fais foi se tem mi morta po kalame. Ia long i fo i le atu le nei vaenga o le alofa te atu i le fionga le li pale mia. Ia pe a lua to e feiloai. Lo tele io e manatu ia ona la te me por kalame. Nei le se fulu tai au te titi tau. O tasfia ia auto. Te langa ai wato te ale iwa ia mātou pe ha. O ia sono ia tamta mun. Ia tamta mun muli lava o tā vai o le asia. Ai ta tele yo o iai tula e pana iai a whafonga mai tamari i lea. Na wala au mai e te au. O le mea foi, te wala au mai whampi, se whamol mole tu pai, o te fia malam lam. Ai wala au mai lu i mai au. I lea? Mai au whamai. O atou vai pe pelo, ia le ai, o e le whafonga mai. O le mafua anga le avatoi, o le alofa, ia whamanino i mamalu le atunu. Le vai nei o le asi. Tau tanga i tua. Ia, o le label lea, e horizontal. Ai maua se whangu vai, ai mai le label e vertical. O ina te lo ai, e leo se vai mo ina le asia. Le o na uwhamanino atu. Wa iai e, wa i te tono mauta ngasi. Sa lato tau mawhaina vai, o le oka mai lunga le Amazon. Le ala whailo atu lea, le esenga. A whai o iei ni au vai. Nga e tanga ila iei, ma e tango whailo mai, po o sao. A whai o le leipo le te tonu, i le lunga le whangu ne te inuinga. Ia le se me te pole o le nai sao. Nai sao le whaile. Le whangu ngai te inuai. A o le whautuanga o le abatu whailoa. Pe a whape ai whaatutuanga i lunga whape le barcode. Ia o le whautuanga nā le amatu. A le o lau vini mai lu i mai au le ai. O le amatu le whautuanga. Ina ia manino ai le mamalu o tātou atunu. Ia pōturanga nā tu epa tā vaina le asia. Tau masani lava tōru se lau tā la lima susene i le pusa. Whawhangula poa. Ia whapea fo i le tātou gel. O le Renew 28 mo le Paotino. Ia whapea tātou Redox Gold. Mo le oe olo o safa. I mo meo po ngā iwi ti ngā. So ona po ngā iwi. I le ngungu whapea fo i le arthritis. Ia o le ngā e le tātou Redox Gold. Ia ma lo o iai fo ia tātou vai whapitoa mo le energy. Ia na ia tō whawhawina le malosi. O le radiance, whataula le tingilima ma le laulu. O le tātou mood, mo i lātou o lo o maua le tu ainga whengange. O le bipolar o anxiety. Ia ma le mind. Mo i lātou wa alu whaangalo mea. O le asia o lo o maua. Whaangā tatau mo tātou maua le whaasiringa malosi. Mantua o tātou o whausia i museli. Le ato atoa le lei o muselo lo tino. Ia whapenana pu eia tātou le tele o whamai. Ia a tai le asia. O le vai le nei le asia the Redox supplement. Le vai nei o lo o mawhai o na toe wha le leia. Wha mapo e poe. It's repair, restore, and regenerate of dead cells. Ia, o le tūlanga le nā tula epa, ia. E pau nā si vaenga wati ia tau, ia tau whamanatu atu. Le whtaala tu nei, ia le si whaatau palolo, ia, lea. Tātou palolo le nei. Le whatoa, ta tangi mai nei le longo, ia, te i tāwhia o le whaatau ngā palolo.
O le me fai ngā le tu mai le tele o telefoni e o mai o le au whātau palolo. A wale pole whaafonga mai le mau le palolo se uma pokalame ia ona e wala au mai lea. Ia o nā tua epa ia a watu le whamalo mal whaftai i lau whafonga anga Samoa i ni mata upu wa mātau longolongo i nātu ia wa ili na ia maua le malam anga i tātou a maisi tamam tina mātutua to se tafo la langi o e maua mai ele au nanga o isi o lo i te tonu o maota ngase o isi o tonu ainga ia alofangia le atua whaalolona a alofa maua pe o tau le malosi ina ia whaafowina maua e maftanga mwhanau ia whaapefole a fionga le tātou pale fionga le li pale mia ia le malosi lo no futatalo to telo tātou atunu. Ia o lase au nanga wala pe ta tonu o tātou o whanau le tua ia tae au sa pati a mātou ia whapea Australia ma Samoa ia maua pe foi o le malosi tula epa tātou e wheloa i se taimi o mua. Ua le lei manuia tele le weekend alo fatu le li pare mia pe au wheloa i alo fatu po ia ta fea mo tau soifua ma i manuia. Ia, ia tato nunga ua mai atu li tato paanga mumua ia le ua o mai ia na fionga i le lupe whaalele ia o le fionga ia le ota ia ia fio mai lau fionga le ota ia mo le ta madu atu ia ona o api o le ua pai tatu po kala me whapitoa mo le nei aso ia ona e tua no ale fiafi ia ele fo statu po kala me tae au ma le aso sa ia ona e te malanga e siatu i le po tae au ia fio mai e lau fionga le lupe whaalele ainga nu mai kalisia ia i le tatu po kala me ale si fonga tae au fo i lalo o le whaamalu o le lupe whaalele. Ia manatu sa maua e lau fionga, ia se marolonga le le po ana po, ma le weekend one, ia e patuia le nei a manoa e te sauno ia whatalo whamai i le atunu. Mai whalwalo? Ia, whaftai tele tu lepa, tele tonu lava e le toi whafoloina se pe tatu whamtalanga, o na fuila ata mai ala mai le mai e tasi le peo le amatanga o le pokalame, ia na si ifo ile vi inga man whaftai i le tua. Ia o tātou whaftai whatasina i le tua, e whatalo whatua i le pokalame, ia a whapea fo ia au sinsina, ia sungai whawhenga inga mo lātu whaltua, ia mo fo ile amanoa e toi whatalo whatua i le awhionga le li palimia. O lo mato i e tonu i nei Aotearoa, ia whapea fo i le malu o le o kapeneta i Samoa. Ia, le aol malo, whatalo whatuai, ia whapea foi le whaltua. Ia, ai me se foi ia lausunga tu lepa o lo whapea na tu le foi le nei foi taimi. Ia, ai meise le au mai moa o e foi o lo whapea o na vel nei pokalame e o mai i tele o taimi e whai isa tātou tatanonga. Ia, o lau toi pitau atu na le whatalo fo o umo na e saunia i le amtanga. Ia, me se foi ia le awhionga ia mo whanua o whtua umatu nei. Ia, o te tonu foi ia langa o nae e no foi olo le aso le nei tu lepo. O le meta o avanoa ua tatu maua. Ia, e taua tele, e au ngā tele ia nei a porkalame ua tatu whaatino ina. Ia mo le whaafonga anga le tatu watinu. Le ota, le no na pu e mai lulu ata ma tatu le li pare mia. Ba kai ua maua so ua vanoa. Ai mese fo ia o le susunga i le whaafengainga tu leva o le toe uruteia o le ngadunga whaapaiti au. Ia pi o ia fo i na pioneer ina le o atu o le YFC i Samoa
ia le sunga ia tavale ma ua se tou avanoa ia asi ai le taʻitaʻi o le atunu o le tamā o le atunu le afioga i le liʻipalemia i lana susuga i le laʻauli a le malietoa ia pe istala amatai le tatou tua ma launaga ma le faloa Ia, tu le pa ele whaingofia le suengo se avanoa i le palmia. malo A o ia le afionga le li palmia i le falma. Na ubili ai o i le falma i ona e o fo ia tu langa le mātou o health sectors ma mena. Ia, e uia nga i le whaurunga. Na u whaile i pe mo se avanoa. Ia e whaimalta lan falma ia tau. Ia ngai te sila fia lea ave mua mwala vangoa i le community. A tau ia tangata whaingaruenga, ale moa ngaruenga, o ngi avanoa. Ia ele ai. Ia, o a elola le taimi fo ele leo sa o le whamtalanga o le asas fulu iwa e oi. Ia ele moa se avanoa i ulfan mai. Ia pela o inana na uwhapea. Ia, wale ia iala se avanoa ia fo le. Ai, talwaila ona o si uso o le palmia. Lue fatasi lalo o le babainga tavale mataia, pasa tavale mataia. I le vaenga le ta o le PEN, o le Pacific International Needs. Okay. E saula mai lo i Wellington ia le whalotonga leo. A tavale lana ulu iei whaululu iei tonu nei, ia na manga lue le mastamo o Andrew, Pastor Andrew Smith. Ia o inala le na whaafsota i mai loe estamo Pastor Andrew Smith. Ia le fionga le li palmia. Ia a o le taimitono ale wa mai loe tua o sau tua o te amai malfan mai. Ia lana mo e lona mātua vanua. Ia mātua o e loa o maua ma le sunga ia kaumātua. Ia wa o le whaingoanga ngai whaingoa ia le uso le Emile Hutch. Ona o ia e mau pauloanga i le au maoli. Ia o taunga ne tau e maoli pe fuile le ni matai ia tātou. Ia e tau la maoli o kau mātua po mātua. Ia mātua Emile Hutch. Ona lai mātou te lotu whātasi. Ia lena mātou o atua i loi o i le fiunga le li palmia. Wa fia le fiunga le li palmia o mātou atu. Ona o tasi nei o tamā fuile le e apia lo i se mea e alu i eile to ina e mō maisan wala ulia. E matua i whaalolongi ala wal tele o tangata ona o langa luenga na whaisa mua le YFC, You for Christ. Ila o le whiwhiangal nai, ia o le telefo i o tangata e o atu, ia o whainga lotu ma mena, ai whailasi e se la titi mea o le mato atu. Na mato atu ma le suau. E whaia le whiunga i le li palmia. Ia, o sua una mai o Israel. Sua ule na mato mato. Sua wasto ino o Pasta Valley. Ia, ma le maula le na mato o le James 5:14-15. Ai ai se tasi o to o mai. Ia ona longola ia leo o le au matutua. Ia o le eldership le sa oi. Ia longo la ia le, e atu e whau o la tau lima. Ma whau o i le suau. Ia na umalo na lau le melna i le James nga lima. Ia wha atino lon mele, ua fia la ia le fionga le li palmia. Ona o le e sau i tuspa ia. Wha atino lo. Ia. Ia le maali e foi la al mato atu tu lepa. Ia. Wau manina whau ai ngalo le. Ai ngalo so au foi le sto ina i lungo lau ole. At palmia. Tama i lau nei au. Ia. O tango ngile ri o ele avai ai fa maule sei tulo. Ia foi mai lo. Pasta. Ia alo. O lau te lau la le o te foi atu. Ia ku ia lau kanga. Ave ia mai. Ai fa kailo ma le fionga le palmia ia Pasta Valley. Mai se fa fetai ia Pasta Valley. Ale fa kusko inga e ia o fa kulo. So le leo lau te laula, ia e whai mai losto ina le ai, tu uma oe le whanu ulna, la i le sia o whanu e lua o whanu una mai isa la elu. Io. Anointing oil. Io le anointing oil, fo le mai a whapitoa mai isa la elu, whanu o stoi. E ngā rao ke aka o whapea,
Pea le vo ka ko fo ile yo ngai ku ko ri e. Ia mana matutananga tulepa. Ia. Ile tae se matutananga i se i me fa portiki. Na matutanoa matou ia voele ia o toe famanatu mai voele li se o kama sa o kama ia pasta vale ngai. To nga foile i famtalanga pe foile amtanga lua pokalame nei i winga manga foile le aso tatu laiti ia ko faiale matuto nga foile date vai atua o tal no fia o ini se atu tal no atu foile le ia eso foile le tal no o ai fo o fiusi palmia ia tal no por kikima ia Ia foi lá esse ano whanau, whaftai tele a tupea, le whaltua ia tupea, mana ia tele le datu maftanga, wa ia lava le sangsangi fia mai, ia whapena fo ia le whanau, na uma fo ia matu sa wali mai, au mai al whanau ho lea, ia koe whamanga kua fo ia ta maiti la tu ta mai la so, ta sinei tanga tau la vale fo i nawa i teimi, ia koe ale ngai ka maiti fo, ora o, la fo fia ngai ka maiti se i ka wharo longo fo i mea la kuka mai. Ia. O foi o me fai am fai si ata. Pe o le winga na o le mea, e whaftai a whaftai volta poi, na fai mai a ia, te lo ele me mali tu le. Whapea ui ele o mai moa ia, le fionga le li palmi al tapo kala. Ai a kam fai mai, ia, o ke makamaka kua mo aka aku le pinginga o ruai, o kou masi teine o mua whanua ele awali inga. Mako e ale o whaku i alanga, o fui tātou le au kōri i e whiwale me kau ai mai ala ai o waka mai e pēa ele se me oku. Ia, malo. Sina tala na tu le pali mātou maftanga male whiunga le li palmia, ma nei e tele, wai pēa o le ata mua ele na mātou pu e mai ngai i le mele na mātou asiasi e. Wana le tele o whamtalanga tu le pavoile le, la malosi le, lai malosi le whiunga le li palmia, lai malosi. Ai le i iaiani ata voile e pu ele le mai ei tangata le o iai, ia peila peo tasil na me o tele ia tangata o le na a mai la tau whaftai ma le, i ata ia na tu o tu ilu. A warala o sila le atua i o lai malosi le palmia. Moni. Tua malosi ia palmia, o foi o te whaftai le mele o te tau fie fo mai. Mana ia Ia matua i lava le se malolonga. E wavo o le whiunga le li palmia e le malolonga. Pea o tu fo i samu. E peo le o mana ia le o matua matamata le atua i o i Samoa. Ma relax ia matua e maua fo i ni ona mawhauwhaunga le ma ni ona langona le fo i lea pea toi fo i tu Samoa. Ia, peo la una. Ia, ma lo whaftai leota i le vaenga o le tau tua marata unanga. O le mesili o na tau o awa noa ua maua. Ua siatu ia ma whauina fo i le sunga le laudi le mali topo le whiunga le palmia. Ia i le manongi mai Israelu o le ue whauinai ia lana whanau o e tatungina ia le ngā duenga ma le whiau wha le tua. Maua ia awa noa le lei. Ia ia oe na ua e anga ia ilana. O maua se awa noa o mawhai ele na whiunga o na tū. Ale temi nei o lai le fusi le vai. E lai mawhai o na tū. E mawhai o na tū al tūlanga la na fo le whaitete la walanga o tua i lalo ifo o le lunga ifo o le muli vai. Pero i nā le na whai il tau tonga o le whiunga le li palmia. Ia mantua la e pe te le wake fo le aluanga ia i le tūle o le vai. Pea savan. Ia whai te ala i le mel na e la ai mawhai na tū ia ai e nā le paule mea o le whai o le exercise pea o le taimi tū wai. Ok. Tele o taimi fo le e te tau ona sa whai lalo ona o tūlanga na o le wake fo le pau ia i lunga o le mele na lenta oto. Malo. Mane. Ia, mana tu whaftai o na ua
te le swinga o le fionga le pare mia ia o te tatun foi ua moni ma maoni ta ua le vai fa foma e certa to va ai meta tu nati me ia va fa ta uina ia ai o le la bolo so le fono mai samo io tu ranga e wi ana pi o take advantage le si vai ia la tu tala foma la tu pena e le la vai pu le lo fale li e ia te misa o tu di pare mia ia fa ton folau fu la na ia team na ia vai nga ke ngai ma ila tu ne pi fi kama a mai o le sipito ia ai le ia fa te mo le avano ata nga ilo o le ase so reflection ana i le fono dol waso le na umat ni e ni mata pu ese mai i mata pu na mata no ina ia ma le te mate i mo fanua ina ia tanga ia tata no le temine ia waftai tu lepa e ina i mea ia na upikia mai nei le i fono ia na umatu nei ia e pe o le fasa o ina le sui palmia o sai lele mani le ngaro le ana fai ele tala le alto ina fapia wa tutuli tangata popoto wa tutuli uma tangata popoto il tulanga le o el malo le nei ia fasa o lo ele sui palmia e na fai atu ia le sui palmia e fa ele talfea ngai lau fa mtalanga le taluana tu mole malo nei ele tulia nisi wa uma ia la tu taimi foi le na tu ina tu kon kala ke e ia ia fata tenga la pe olongo pe o ina le sa u le fam talanga tu ina le komsina le na uma tu nei e pe o la o fa pe mai wa kuli el malo ma o tuli ele sui minister o leo ia longo ele ai wa umala na kon kala ke alen ko extend la ia wola temi e avo e release ai loia ia longo ia ele tulia ele pela ol fa sa ongal nan fa sa o ele sunga ele sui palmia ia ol tasil na vaenga vo ele ia ole si me na umbo atu ol fa pel tala do ina ele i feangai el fast mamo meu fa fita uli onga lena feangai malato ia fa ma mena e mali ela le to inga mele e fai le tala to ina le ai sa tau na ma fau e sa ona na fatia la to ai na ye so swani na vat e o ma temine o le fisilingia so swani po fe o ye ne mau so swani wale ilonga se me foi le alu elto ina e tau fai foi le ina ia ava ese ia mafofongo tangata male maloto tangata mai le malo le ia nei ona wa matua fai inga lava ia langa itu o le ala wa auto ina wosolto ina le melna ai le sito e mafofaula ile suenga me io tupe ma me nei fa mai o feo ia tupe fa mai ia o lantala foi le na fai winti ale feo kita pe o mena sa tau na mafofau ye el toina pe o nai mena o pikia mainga nei te o avese ina ele au falongolongo eu fa pe o isa oli o le nga ngai va nga le ma fa ma menga fesili na ye ni so ni na vatu fa na ma mena o tali na ye ni sina na fa pe na interview mai o ya le pata e isi vaenga na interview mai ele e ai mase me o atole o so anile ia pe ona email na vo le na opikia mai na le uto e mai el toina ia e iso so ni ele tulia pe e tau tele le mele wa mai e te mana tua matavio te mina la te samo uma ia faia ai mesia te bio le fa le ofa nana e moni lelei tele sosoani le tu au noaina e Commonwealth le world le lalolangi uma meo sosoani te pifula tsunami le au matemdile o manino po feo i tu pe tsunami le itu la fo ina malo te tele sa mo ia
mo meo o le foi mo meo o malafa natura Ia. yo e tasi ale mea na o matawina le te milena o ina mafuelo na li liu le to ina male hita pipi e upgrade le meo le tourism ia le e mar te wila le e male meo le a foi o le tam e si le landscaping a Samoa ia fato sina to le tourism aisia wa tu pe wa tu la fo ir to ina nga due ina lau ele for te mina le na o to dum fa ne e se male talo Samoa wa give up pa lola to ina I nga due ina ele Samoa ai pe wa nga in melo le landscaping matam fa e uplift ia le tulanga o le foi o le tourism a ua fa'atuatua na'i le galue ina o le ele o le atu o ia matamai mele ona ua fa'apea manatu le toina o ele toe aoga ele toe ola le talo ua nei le taimi o le talo fou lau I sa mau o ina ana fa'atuatua na'i le atunu maise lava le va'ai fa'alemālō maise lava le va'ai fa'alemālō ua latou te toe popole I le tūlanga. Ai tia isi a walala. Le o toi mau whawhitau di ito no le atu marwhalalo o le ota. Mana tele, ia, e pe o le vaenga tonu wana nau ai pai e pe ala na ta pai el temil nei. Ona o le o toi au mai el toina. Ia, ta whanga solo atu li poti le sta uso vo le o tila fono David Hunter. Ia. Mana ia o le reportia. Io è. Tai fono na la to foi committee. Io. Ai ko I foi lungar ko inga foi mai. Ia. O le o fai o lau ale o mai sa fautuanga. Alai ko kongo. Ele o tu sia mai ngala ele o fai mai lau li poki nga in fautuanga. Lai lo le alto ina. O le li poki le mel lai lau mai. Ele ole minista, ole mengal minista e fai. Awa ele ma fai ona fai fautuanga. A ele fai ni fesili. Ele ma fai vo ela na tali se fesili. A ele se fesili. Ai te sila via. A mala na tali fesili. Ona fai lo le fautuanga. Ole mela na ale minista e fai. Ele se mel na te fono, paul te fono ole lau me o li poki ua uma ona la tu fa I lalo. Io non la mai la ia le o lipoti. E fai la fesile le o le o minska. Pa tu la I fol minska fai. Ale o ku lungar ko inga o so sa la vele ile fai ungol me. E ka o fai me so fo kwa. Pe meto in pa mele ava ko ku lalo ale info kwa. Anga o la te telefone. E va me vai. E tu sa tu lalo man fo tu. Ole faso songa me ala lo le alto ina ele ma fai se fa kuanga ele tai fono o fa kuanga e fai la confesili o ile minister on ka lo le minister au ile maital ma mai lo mal fautuanga al minister va pe mai ia ole el fautuanga le wa batu ile committee male a fese me o so al kamalo so fa kuanga ale fai ni fesili mangi kali ole ia sila foi lá sila foi lá the first time on TV te telefono e se man nei olanga man nei ala na lipoti to tali le mu mai io meranga la tu watu il capenetta talia io nei to tono le lipoti le ala nga ke no le ala nga mela fai ale me ka u mai e tam fai fa tam le tu nga o ma de mala nga e select no par tu solo mele le tam fai e fam tam wo mai atul to ina wo ma nga kelele ma o mai mana tua fo o me o mai ia pe o ia e fai o mali poki o ia e tu te mi o mai a wa te ila to ina fa longo ku sele ele fa mai ma ia ka mai e ku mai e fai mai li poki ia ole o le sunga fo lufi ia e tu fo ia me ko nga ka la ia ka magi ki fwa la ku ka maku ole banga ia yo ese lo fie tura mai ka peneta ia ese io ia
e pe lo wa uma le minstaman ia malili o Ryan Schuster wa uma to Ia. ia le la so o tu male o so onga ia le ia Aleki ai on ia minister ta pu na ia pe ole telealna ola ufa longo fo ile ia mana ia fo ile tulangal nana na tui fo ia le sunga lufi ia le o langa le teleo o manatu fo ile ia wa uma o me akamanga ia fa klo ma fam telanga lufi ia ole ai to vai o to si sila mai sa fa ingale ia kusilo i nai tamali i on out of ole tap wa uma ole tap wa uma ang fa pengala ko mo mai ole file mu makapwa me tonu ale o fa ko ngole ele akalia se ka fa ima mai ka mai ole en no foto ia tamali ima pula to ole atunu ia ala sang kau ai mai au menga olo wa ma ku ia le avan isel fano no ile to ina ia na fam talanga fai e te sila fia ia langa e watu atangata ni mentality we are the best e watu ora tu tangata sili nei loa le e te loa le ngana e te do tu e fo lista mai ta ia fo watu fo e mai e mafi tele li o limoni ba e fo la le tala le o mai nei lena fa sa o i le sui pa le mia i le tala le wo to tu tangata popoto ta tia la tu a oi tangata popoto la ta urtangata poto tu le pa si fa mutala i la meta urtangata poto lele ua mai le malo fo fato ai ato se masina o tu le mai ala tu te mai fa na nati ia sui e fa longo tata ala tu te lo le ia ini a kos ini kai ele uma fo de 5,000 ele pa ka wa matatu de lesi mo ia pata tu o le mesa ayo mai matu inga fa makalanga fa basi o ia i manatu e manu vai le fa longo tata ele la foi mai le malie le se me fa pe o matu tu ole me te fi tu di lo le ota ia a pa pe tu di la me to me tu di tangata ole pe fa pe e sa ai mo mono tu e lo matangata poto la me tu tangata poto na le me le lato ole o i mata le o lato foi vaenga pa matala ia Samoa le anga va ma lo lato lo manatu lato io fo le mama so que eu falei mamá mas foi malo le laina atole luma o la que le só foi para mim wana para mim ia le tanta tu vai le luma para mim uma todo left a lua no foi ainda o isto não foi ao minstai ia le o rookie uma ia que eu falei mamá eu falei mamá ale ela vai ka o ka urange ku la kupo ia no mas faron ole me pito e silio na matanga tulepa ole auto tangata ia se i tulo lava ia fiongai minista ma fai pule ia fo ia le fatwa pale atu nei le le atu le tala no mai le tula fono tala no mai le i fa fitau lima le fonga fa fitau male awali le tala iso o alla ko o la kuwai la kuwai ai se fa fonga la tali ale si fai pule le ale ta pipi fai mai ele to tongia ai tala fuila male le iwa male minister tu pe fa pe mai no lo tu fai la susueng sau mai ai kuai o susueng ai sa mai fa kwa ko kongi o fa monga lana ai kuilunga fai mai ele abasea upu ana o ula o le fong fetalai o ka fia lo nga ona o fai lo le a fai la te tautu ia upuna tango la mangi fa mo
Awa al kau whaasese le malo le tunu. Kau whamalea. Al kau whamalea. O le whai mai. Ele ngā kokongi mai karaf. Ale wa mai wha maunga ale mingiskao o tupi. Ale whai mai. Ele awai sea upu. Wa whai so la tau mea lea. O le whai mai. Ele awai sea upu. E pepelo. E a ma. Ai a whakula mai wha maunga. Ai le wha maunga. Ana o aula o le whongwhitalai. O ke kawhia le leia. Mo whakula ia o le leila. A whaila e te tautu ia upuna. Kangola mangi wha maumau. E lea ilo ni wha maumau. Kula ilunga. Alula i whafu. Nanga wa e pepelo le tunu. Wa e tau wha walea le tunu. Waelo. Me wale nā lena whai mai e ia le minister o tupi. Whai aku ngai le wha le roadshow. Lea ia masisi o konga pisa mai i le 2 milion alea. Ia. Ale o vai aku ko fipunga mai. Ko manga o ma 2 milion. Ia tu i fo lunga o papola to ia ina ua. Ina ua tu i fo lunga to ina laule. Laule le fai mai pepelo ia me ia va tu lipo pimen. Lunga o papola to i fai mai. E o mato ai au ai ile vaenga le o mai. E wa vai la ye o le la o to fete na i mai la to vaenga ye. Le e te lo o la fau i vaenga le. E se fala falongo. Ta sia la falongo e sau e fafia ata maila na yo e sau e fapia me e foi esse foi na e potiki. Pe sau e si lunga but at the end e a masa on me le mai e mai lo ma fonga foi so se le yo fai ka ma fo so not so much o lo fapio pipi i mai lo na manatu le malo ana sa ko ia ko i mai langa ia fo i no ma anga i le vaenga fa potiki le manatu fo ia e se fo langa ia awala pe sau e keu ma fale lana fai mai a o le fai unga e tatauna fa sa fu atu le sa langa lona ma fo oni o mai malosi e o mai le leo fa fo ia me ia latu e pe sau enge mai fa pe e fa val me un marco fa vale me ia e ta sia la ta fa longo so le e foi la ka pai kau io e sia la va ai mata tangata io e mala tautala e te faita wina tangata io o tele tali ina o le melna fa pe o sau le i fa pe au mai i pele tali ina ta sia la fa longo sa foi le ali sa fa fi au io au te fatula tu le pa foi le ia kamai Fie ke ka mai e fa pe mai. Ia au sa fa masino, au sa foi fea. O te fetu foi le manga fanga fota te la tu tala na fai. Io. Awa o le ata umma wala loi nai le fa masino te ta umma wala loi nai le fai fea. Pe ato e ola tala no ata tai tua imiti o mea umma iana. Na malo ia. Matala na fai le fa la to fa la ulo ia no ato e ola tanga tai tual mena ona fuala ia le ola ta ba ia nga ile fai fe au male bal famsin ale ese kala ye fai ile siku ya pe ole mana ia na foi le mele o tatal noie ina ia awan nei fa se ina tangata itala ma upu ia fa o ngai le si oli ia tonu e moni le ole langa ele ma fai tangata nei tatu on tali atu lol temina paula mele tau tali le tau te tali tu singa tu si atu ole fa fo fonga o le lalo langi o Samoa ila tau tala le fai tonu o wai le ai se Samoa ele o mata ile fono mena a fai ala ole me fai mai ai le challenging ai se sio tatu alo inga alu ai mal ma fo te lo tanga fa pe o ia sa ola ya mama pe ole me na tango tu si la no i me ia nga sta mai me fa pe ai ma kwa kele ai ala fa inga ole malu le tu u ila tu ma fo ia ai pe ma ni al ta no nga le wa ba tu ina me ia fo le
wa e se va mane foi me na lu tal no ye mana ia me no tal no ya pe e se foi la se vai me le o lo to ya ui tele na I pafta tele mo a mo ngol vanga le ai ia me foi na mata no I tapena tatu ia le tala no le asa u sila le ota ile fatau te ia sui pale mia ole fono le asa u ai o lana tali mai o langa tong le asa u vai atun fo fa fo mai e koe just ai ia prole le asa u sila ia ole me tonu ale te ole tangata fu ile wa uma ona saunia ele tu enate ta ia le taimini nei awai ol mali fo ia le tangata mana tal ele so ona tali atu ai fai le mua kari al kamalo ai pe fa fo le ale fa ngala I ka koi e te toina ole ava avaua ai pingi mali e mai ile me fo le fati ile conflict of interest e tau te sa ai ka ko inga son malana talale ko kiki ngo fakule ya vale le ko kali mai lo ye male sui palmia awai lo le sui palmia e pepelo a ko kali mai io non wingo le si pepelo la fo mai mau mar kai ai ke sila fia fo ile ota pi fio lolo le fon fetalai mo e tau ko e ye ka kuri fa fo le ka kuri e ye le ta mo ya la tala ka ko kilo a fa pe la vale va un tau tu le o fon fetalai le tu le metemini o le ni fo kuru mango ko inga ya man to I tela tu le apu si te fono wan ke fongo le ia le la fa tu la tala e ye ka kuri fa fo mal fongo ali pasir ka se me sini makanga mela le ta wole le ia manino tangata I lona taimi malon ale me ale ku sa e lunga e koe fai me fo ka le ko e lunga o salau ku sa pau wa kai malanga sui kai ka io fe poi la vela ile lo ia le sui kai kai ke poi ia io me makanga la sau sila I leota I le sui fo I mai ta I leo fale alu pole ane la sau wa ai ia pa Ola wa mai tau ye ole nei e tau tu tangata nei I lato paki ole nei e lau te si ia le lato wata I taima matata ye ele o tali ina la valvanga lea o le o palemia ia le sunga ia le lauli al malieto e sau foi ana famtalang o le alava e sau ala na famtalang foi le fapea e te taua ona taitaina ia I mea umala vai tono le tu malole tu ma e la mal million le ia mal million ale le pai atasi nei tanga piko silinga nga kike I le mele le foi na o fai la to fala o lor kola ma ia ma mena o fai ele fa pe na ele yalwo na alwo fa ngai le ma walo le kola mal mele ale la o mai lo manga o lo ke leading al mele o fe la me o ye on la tu ata mai o tata mai fa pe ia o ka ko wanga nga kike o ia ka ko ye e tatu te tu ala lo atu ia e ka wanga ran pe ala valvanga la ona le le nga bata ai vai la o pe al me ala to le o fo so uma mai manga o ye il mele mo mai eli ia pe vo I le vai mongo fai ia mato ia nga kwal vai nga wa la we le mafofo
O le o malo le ia maku HRPP. Ia. O maku le kongo ko li. Ai aku loi ele o kingi sawala ngofo moyo. Ko fa milo mai kingi ngaulo le meo ia. Yo, le si mele ota. Ki o fo le mama le kalango so o e talafu. A le ka mo fai counter. Le fa ele o ka mo fai counter le pa le afo kapineta. E utam fai counter le fa alongo tangata. Le utam fai e sui le fa alongo tangata. Le o la ko milo. O le ko a le ko e kalafu le pe u fa pena le mele u milo ia ina ia fa pe tanta ele la sa o le me de tauna suile strategy tanta ni tono fon tala noa ile me loai Emmanuel tu au le tala noa ia suile fa alongo tanta ia la to e tau sa ili mailo la to sa o mo la to lo mo la to malama ma oni to te ulangia le me oye poto ya poto fa tono tu tanga tamati fra no po mai lungo me ngai la ngai le so na o le ma fau ele ba ila po le opponent le te fa sanga la fono David Hunter afano ola one of my best friends na sila wo tata ayeso yo ye le lupe fa lele ile temi o to reflect ai tama ite sila o le leia ya telefono tama titi mai ia ai poto e vai foi la ia en o telefono ai e o la ele si o manga pa palangi son ai eu fui ngana te fa no to a ola na tapena straight to the point e man ia lava la na tu le la tau sa ili me le wanga ia ile bang ia ngalo i tanga te o le chapipi ele va le fa longo sa mo e upo la tu e maua e matau upu maua e matau yo e fa pena e te tau fo ina toi fua le li tai me i wanga le fa pe ani la na wanga vai o le fa pi o le tato o te fa ngaina na me o ye poto o ya ma o mai ma o te fa ngaina le me fa pe mai ele mfaina tupu ale fengela kupola ko o ke ngela fela na pula le ai to i do fenga le sorry sa o le na mana ya to sa o le ya eso no o le mana ya i o le mele na tupu ile fontanga le mana tua to au Samoa o umana tofi Samoa i le au to au pela o le umuenga o filofi ia matui sa mau ia i tu mua ia va pena fu o ia pule o le mali la o le mea matua i la unga la fa matai ia le filofi ile talanga ma le amataina Vaila ye kapa atoa la vaina. Tu sore la ungo el filo ingo le la ungo ole amatanga al fondo. Matua alu umma pa iyo sa mua me umma. O mailo e atilafono. Na pa iyo tilafono ina imela iti. Ale na fai alta la tilafono. Ole ua o pe mota ia le la unga ma Mai la le mana i o le suinga le usu i le mea. Le wa amata ona fata tia le. I lo le mea le. Kui fo runga le alua ia. Ia kui fo le si runga. Ia koe la wapa ia na. Mana ia la na o whainga le mea le la. Le uwai e nei. Ia, masalo le umuenga le la talaina le fono i le stemi. Le mana ia le no fo mo mai tau a le o fapea. A fai o yeise si fo le o fapea. Soli. Kwa umbia li ko e kele mea wa fie. Ai vai la banga le no mai mulmuri. Na pa ia ila to tu malo male ma pa io la to malo. Ala o mala nga ia o mana. Pa io la pa io samo. Ale mana ia na fo le ila fa long. Ai vai lai. Mana ia na wa umalana. Na taia atua sa mo atua o ai tutuila na pa i le alu filu
to mai lo malana mtau. Amai nga ku man kau pu. Bakwa. Ayo. Bakwa ma ngayan manino. Ai pa nga la wali yang ku mai lunga bo lele. Ya no for le. Nga uma ku fo lunga fa mai. Ya. Ana to mo wala on sai. Ya wa. Ya fa mai lo male. Balavo. Den fa mai lo male fong fitalai. Awang e koe whalawlawe si o tōule. E toi whalawlawe la whai atu lo tala fo ale fong fitalai. E vai lai. O maua loi ngā male avangoa e peo lau o ke ngia loe e lufi le awali ia. Awale mwhain koe kui koe lunga sasi mai kui e noi fuf. E ki kan kongo uso. E ka kai kuri fafo ele pasia kala kute. Kasi na matango fiere whaafoenga o le fono. Yo le fong fitalai so o fau marfau. Ia. Ia te waia e tōwhiro pulo a pau ana la tala. I e tangata e tuli whafo fong fitalai ni te me. Ken pasi ar kala kupe. Le pe kupe e whafo ken me visi e le a. Ia. Awa o leo wa pe i le mota ia le tūlanga le na si i le lima o le si fai pule le te mil whātautonga. O nau o whalongoto le nā pe wa fai mai i se whaamtalanga fo le o lela ia i se susu e ngol milna. Ia lela le pule te mil na fai whātautonga si i runga lima ma e. Oi la whatanoi ni mena. Wa iai le mel nau whalongo te el nau o atu i lunga i le fong fitalai. Peila na pe o le mel na lau i tono lipo ke fong fitalai. O le si mea. Whawhera nga palau vale tutu. Nga, o le si mea. O tasil na mea o le o iai le whato whala inga ale fong fitalai. O te lola. O sa taimi o iluma o le a talanoina i loi tono palmene ia mea o amio tauoloa. Tauoloa. Peila o nā leo whalonglongo te, ia. Au e ka usi la fia, o e ka kalinga palau vale. Au le hafu palau vale nga whai. Ia o le tali atu ale sui palimia. Ia lo au le na. Ia sa whai la lo au. Ma palau vale lo la una tai awa o tele o tangata le whemai. E lo po limongi wa limongi la ngo foi au ka folo. E lo po le alan pule. Ia ai pe ana to no fo tangata ma to repeat. E le la ola wa fa lo fo le lo. E pe ola nga fa lua. O le kasi le lua ia ko nga a mionga i ko. O a mionga la ia le wali ia la tu wa manatu fo le la tu o leva i te tonu le palimeni. Ma la tu tala la ia ma la tu le mafau ia le na fai le na mata mai al to ina le o tule. Le to ina lo sai le. Pe o le mafau ma la tu me. Le ala vai tau a mai ia fo le tala le o lo au fai ma. Io tala fa to ina. Sale. E kala whakoinga, ele o kalangoi lalo ma whai ala ko awha, o le kalangoi ko kongo le palimengi. O le mea, o le iei uma iei tu malo, uma masa mo ato. A le whai mai o tala whatoin, o mea ngau kala whakoinga, o la e whai maumanga makalkalangoa ma koko e mpalau wali mai le skoinga ma. Se o te whai atu, o te whai atu, so se taimia e tau tala te marole. E te wa aia le tu inga me fole le dominate te to aloa lona mafau. O ia na o ia tangata e malama ato e mea tau whapale mene. E fau walunga, e wha mawalunga. E muri uma la i ele na maanga lea. E muri uma i ai langa apa pe arisipi. E muri matau dia o followers uma tangata de. Followers, they all followers. At mana ia i o lau whi aureo te tapena ia i lea sosa. Mana ia. O le tau o le meo lea. O le wala awina to be a leader. Ia. E sele mea ta o tanta taitai.
e se me tau tata tau muli. Ia. Tangata la i le vaenga liga. Tangata tau muli. Ia. Io e le oni tata fo i pi e le mata mi fo i le ota e le fa piu tua le upu tai tai. E tai tai tangata i lona lava tangata amata mina. Leadership is start from you, start from me. Yes. Ile mawhai e tangata na pūlea le leilo na loto ma fe tu nai. E leilo lo le tangata le mena. So he's not a leader. E le whapetule le upu leadership ina te taita i e tangata. You know how to lead yourself. Yes. Ma nei e o le taupule o te tautala i le sosa i le tapenanga. Io e ina ne i awane i whapea ia e o fole tangata i lalo o to ina le o tule. Ua ia se tangata stand out la na ia whapea mai nga ia to. Alona ponga. Ua muri mai ali tonu to ina le. Tau fo tasi le tangata e sero le fifila nga tono la nga fish le fai pule fole o fale alupo. E pot. Ia. A poto foi ai matua fa fia poko. Fia poko kasi ya ai kasi na sitila. Ia, ole na sano ia leot. Ia, o mana e tele la taupu na la e ole tulangal na o tau na la ngai na tonu o mene yo. Ona e o te tau ona leaders ia tangata i awale followers. Yes. Tato whai ala whatai tainga lea. I le taimi na tutuli ia sailele malimongi. Tu ua tuloa ia fontoe, sau fontoe tai il vaenga. Anga le kua e lunga ia pe ato whatu i. Kai oi fonkoe. Ia. Ele ka ua fonkoe o stai. Marsa se taimi atua e lunga ia o matu tai. Ia o sui tai. Inga ua arka mi o whako ia lesi tū lea. Anui whanau e kai. E whape nā la i le taimili nei. Lea o si mai ia le fionga i le li i palmia. Ai baila e le step up a kamala step up a yo. E le o whape alawa o kau whaifo le whapea. Ia, se ia fio mai ia le fionga le li i palmia o na mau atu le ile o le tali al mele. Lea. Kali sa o a kamala o la koula wali. Wai baila e le se senga lan na o le mele o tatal noi nei. Mana e tele le mtau pulela e launga inai. Whaftai atu foi o no lo sonsonga foi o na we hit tonu lawan mtau puna e mana o mia le teimi nei tai. Ile to mana o mia se followers foi lele. O tangata e atu e support. O menga ka support. Ai le se follow. O support e vai atu lo wa tau fali tonu tai on faile ye. Ele fasau, fai ma, isso faltua ye. Ano le follow. E ki nganga vai ko la e pi o ang kamala. Ara pi o ko ya mai. Ia lena, ar siela ia tala noina, fai sia o ngor ka leng pala vale. Mana tu fai pala vale foi le lile o li mo ngi leng fai ko ngi pala vale ia tabita amos. Ia foi ringo. Sila nga po pala lena maua umatu ali kapea mai chela ori ia. Sa leia o ina sa tau na fai lo se fai unga ina tulep o la vitala. Le ma fo fau eu fo ko inga le sau fai mai o por pale mene le mili fa u. Esa le mili fa u esa le ma fo fo. Ai mana ia tele meia wo i tata nong. If so sone fo i wa te lo lai fa fonga o mai la le oli e o fo ia le oli o le chapipi. O lai fa fonga mai i pokala mene. Ia ele fa pe o ma fa tu ma te feita ia auto. Oni me abatu ina ia auto. Ina ia to mala mai. Ole e avu. E fa longo fa fonga o male malo le tunu. Ai mai se e avu. O lea le au fai tō wha, ma le au fai utanga le, wha longlongo.
Ai a whapea lai whao ngā whapea ia le ngana I tonu I le palmene sa mo. Iu whanau noa tele la ia le mawhauwhau I ngā mea. Ai ua la tō teita. O le au tilo umai e o ai I tamaiti a onga. O le au tilo umai I la tō mea lai whai mai tonu iu. Ai a whapea lai pala wale ma si I lunga lima ma kiusu ma tonu o mea whai. Io ke le rola po fe me sa ui ma fau io ko nga kai whapea. Ka whapea fwoi kai kau ala tu se tangata sa tu le pule la ama la unga le upu. E kau laku kau sui se taun ko kongu ma kau whapea tu le laku kai. Te tai. Sui se tato ala fua, sui se tato awala. Sui se tato la ki ngā makau sa moi I ngā mere kau ke whaia. Ia le foi ala ku foi ese foi na ora pe kami fa fia poko foi na ia ia ai ku ai foi lunga le si sui fo le e sui la vai monga lua vai monga lua por vai monga tu vai monga tu le observa na kau ai tu I foi lunga alu lo malanga kau pule aluanga I o ile I ai fo ile minister tupe E alua. Ai le lopo la langa le me fa autui. Le fa me le fon fetalai. O se fa o ila vea pese me fi fa mala. Ala alua. O la walu. O ke va ai ko vo le ia tatou le o masani ko nga mele vo le kilo ku pe o le o se o sauna le fa mai. O e tele le tele lo fa tau mafofo. O la vai. Ola walu ala uma faulo e ala kamale. Pese fau ila vela nga bele fai pose. E ma si fa ko mai ai le fon fetalai. Patali. O se fau ila vea pose me fi fasa. Wa le mala o fela le nga ai la fam tala. Alo ai wa hal ma vola kama fa pe. Yo me fi fasa. Ai fasa ku. Ese se a ko le me. Wa palu fa kasir kemarot fa sa o mali ngala o akau fa tulwa ngale no matutal no o fa pela le ngai mo me ka maki fo le o so ai o ai le alo fai kau mo kula fo fai tau po le me eta o fa sa mal mo me o le e taula ona alu e fai tau le ala o kui fa lunga fa mai le langa o le upu le o le e le se tu la fono le la fa ku le fon fe kala o se me fi fa sa o po ai se ala o alu akala ka malo ma fo por me o se me fi fa sa o me le ke ku ai lunga Delta ia tonu e ka ka ku ni fa fo li pasia tala tu o te vai atu il fon fe talai o le awa mai taua o le mai kaua o le fai a mea la wali ia ma kukulunga ia whaamasa la mai kaua o ke ro ngisi fongo pe koe kolu pe koe lua ai kuri ro e whafo marka ma lo lava o te wa hoi mana tua hoi asa ti panga hoi ka ko yasoi aka I kia o te fia e ore kaimi e pa u wale si fi inkia fo ilom ore taimi e kau wai fango o kai kai o vanga ni ore kaimi e kuni fa ia vai vola ia le u kau e lo pe kuli lo fa fo kai kai ke ia wa au mai me ia fa ko ia nei ku e pe tu lo fa fo nei o ke mi pasien ka pero fa pasien ka kupe pasien makai ku ia sono ia ingisi ka fu ia le ai o le tele am tau po isi tamaititi le na mu ole fale ma o fanoi malon soi fu nei ine ia matou ia wa ai na sau fo I le mele o le ngaluenga fa vai taimi ole o mai tauina lava tu le pai to tele io o vanga le mai ngaluenga fa vai taimi le fano atu soi fu nei la bebea ta vale ia fasi le si e istangata ia
ia mamela ia le o fo nil mele le mu ai nil fale ma e pe ola una mana ia tele le melan to ta ofil na vai tem ai sei to so e le po le mele tupu ita i le mele le ona tupu le mele ia pe ona i mena le mau te au tilo i fo i matou ia tau fais so son ia i tu tonu me ia ole mele na fai nei se fontanga ale afionga le li palmia ma malvanga i sala e telefo ia nai mei tupu nei a matou la tou ia le au le taltonwina ia isala e ole mali la ole si vai e au ia isala e lu fo le i tulanga fa ono le nu ole tu ai o protest mai i fu a Palestine e kele mala i pe isala e lu pe Palestina po le arko nga mele ia o sa taita fo tuanga fo i le malo le tunu tatia pe le tulanga i o taua mena ai tatou o tatou i e faile tatou avo fatatau ia il tala tu spaia o se alo foi le no ole tu e alo fongia foi le tu e pe o le tulanga na le tu ai le palmia ia le fionga le li palmia i le tu le Israel ai le fa pe o tatou e support ono le tatou fia i le mele tu pu o le fiote o tangata mena ne ai tatou ia ta ke alu ai lunga le tala tu spaia ia tatou tausi mo tatou plesia Israel e pleso ila ta ele tua tatou ia na yo uso lo fa pe ona fai pel tu langa le vo le o tala la lafo mai ma ia wo fo i le sunga le li pal le fionga le li pal mia wala lafo ia tala vo le ono le fifia i il tau alla Israel un Palestina ia tau fingal mali ele o fa pe o mato tatou e support Israel ono tatou fifia i le mele tu pu i kasa le ai tatou ai o le fai al fingal le tua le tatou te alu i lalo le mele fai mel tu spaia ia pe ona i mena tu le pal nei vai aso ia o le vaso o tai au foi la le fai ele as fa na o se o granddaughter e ato e lo na tasi tau sanga ia la la fai tu al mato falsa ia o fa pisi e vol me i ne foi vai aso ia mal mako long weekend la o le mako Labor Day e o le aso nga fua e le inga luenga e mawailan mato aso malolo na ia o toi aso malolo ale o le ia o lo ile krisimasi ma le tau sang fo io on mato toi aso malolo le i le aso fua ia ava toi foi la ia le mani fautuanga fo ile le malo le tunu o lo wal to tele a le la travel fo le e ave la tu ngai kai taia ma mena i lesi tu o kilani ia o fo ilo lo i lesi tu o New Zealand nei i tafa fa wai i ol vai taimi al ni tele ile mol me ol fala velavi io tele fala velavi ona tele tanga o le afa pe ona travel fo le e siasi ainga ia mau fo i tafa fa i mata anga i tonu i New Zealand ia se ona toi pai atu ma toi fo ia le fautuanga i le malu le tunu ia pe se fautuanga fo na mai fo i se au fanau ia leo le ina ia fai tetele feo i taimil nei ai lo ala vai le tau nanu il tavale ia wala ia pe ona i mena e matou fo i tu la tou ia vai atu foi ma tali atuale mana ia mai fo na ile isto foi plestene ia il tampoinga foi i was ia tutupu o lava i mea ia faftai atu ai foi ia wai o toana ina Amerika ia pe o tona nai e faia mo meu fai unga fai ia mau tu fotu ina foi ia le malo le tunu i mela tupu i lalangi al nai so sani mai Amerika
Ia tātou talosia ia toe whaira tanga lea Amerika ma Samoa. Lea na motu whawhosei fo na vai taimi istoina i o tule o sailele ia o iei ina ua fuli na to ina ngai oisainga. Ia whatu to na i Amerika pe o sivaenga lea na telefoni so ni el na vai taimi. Ia malo o whaololo tule epa o tonu foi o ia o se talatul na ia mātou nei. Ia, whapetele lau whionga leo tau manatu fo i o tāpa i merisi ui. Whapeti toi aba noe lea songa fua o lea so lua re nā oi. Ia, toi mausi tāpa noe lea songa fua, ia mataso masani o la stofi pa e whina ngaro iai. Lea ngau lea ua misi le tele o tā putala noina. Ia o nau lea ua se e lua whatasi ia o lua ma whanua nei aso. E te tonga, ia o le a se u whaifusi umino lunga nei. Sa o nei, ia. Tau supo mea le tai au, ia ona o le mana onga, ia ua mafuai, ona sui le tatu po kalamere fiafia o manatu. Na seu tapa i whanua, la fotuia le nei a vanua whawhetai tele a mo lo sau tapo kalame, te sauno ia i le tā tunu a fonga, ia ma tātau mawai le nei fiafi. Nei tai au. Ia, le pa ia ma le mamalu o sa mo lo whapeo na whafonga mai i tu e fia o le tunu. Na ona ma whaololo ma au atu i. Lea fo i se tautua le a wau fo i le pokalame nei. Ia, tau ana tau i o shwailo u tau finangalo tatala. I se ma tala fo i po lea fo i ni manatu e whapeo na whaiesa tātou te whatatanuanga. Aftai atu ai fo i le au whafonga umalawa. I nai wō ma paanga mai masani. O lea le mwhaio na tōlaulau atu taito tasi o na nei te iwa ua misi atu ia o na vela ele malape o le mātua. Ai tau anō whapena atu. Whaaftai atu ila o tōu whaafongaanga ia e mese fo. Ia, watu ai fo i male whaaftai mal whaamalo ila fionga le li palmia i lauli al maliatoa. Faltua e mese fo i le sangisangi mai o le whanau. Ma nei a fo i maftanga whaaftai tele atua tu pea mal whanau. Tali malo foi ele whaingofie aso ai tali e malo ia ele o mai atua o la lava e sangi fia le ainga whaatai atua ia ma ia whamanuia tele le atua i la autou maftanga foi ma ainga e mese foi o lo asisiatu ia whapena foi na watu e foi ia malu puenga i le malu le tunu o le ase tala ua le tau te mali i la autou whafunga ia la foi inu le aina tu lepa whaftai tele lama. E nao na toe whamanatu atu i lau a fionga i a po lau sunga po tu lepa. Olo whatele mai lava le fionga le li palia. Na whai mai lava lana saunoanga i a te au whai mai. O lea e matamata atu i tūpō kalame. Ma nei a tele mali e foi. Ia ai eia ona winga le leina e maua mai ei. Mai whai e fwoi mania o onga fwoi a mātou ia. Ia, o whiwhianga nei au tu lepa. I lo whalonglongo atu o lo whapeo na whaafonga mai pea. Ia, na fwoi te sila fia. E le mawhai fwoi i le fionga o palmia o na whai mainga comments langa e whio soia e fwoi vaenga whaaleanga bea whapea mai. So, o wha o fwoi palmia o la waluanga i o le waila. Ia, e o tūlanga na tu lepa. Whaftai atu ai a te oe, whaftai atu fo i whaltua, ia me se fo i no whaala. Ia, o nau mea fo i whapene. A le ai fo i a le tātou maftanga maa inga e fsosoani mai a tātou. Ia, e le mwhai fo i o na taunu se whamoe moe. Ia, o lau toi talatu lea, sunga i whawhengainga mo latu whaltua, ia ngā leile tua. Ia au fo i le upo le tua o le a whapena lau ngaina tai au. Ia whapena fo i lau sunga tu lepa. O nai mau atu o nāua e te sauniuni fo i a wala ta upo o le whapeo na ia alu male mana ia le upo le tua o le e lau ina. Ia whapea fo i o whamanuia tele le tua i mawhauwhaunga e meise ia o manatu fo i o la whasoa. Ia maua fo i ni anganga tele o le a whapeo na o na maua la tu toa while mu i se mta upu ia ma le upu fo i le tua o le a whapeo na lau ina. Ia o seu tu so atu lea, ia alufangia le tua, ia na fo i vai panoa, ia po se mea fo o lo whapeo no tu o lalai.
ina ia maua pele file mu mai le tua ia whaftaitele tu lepa. Te tele leota ia ai ane upa ia mau mamanu o le vangana o ia e mamuri atu le ngang whaftai lau fionga le tama le malo na e tenga rue i lalo apa au le malo New Zealand mori tia tu le ngang whaftai molo sao i le tapo kalame i vai aso taitasi whaftai tele mo le manatu e alu e asia ia le taitai o le tatou watunuu ia a o le tapena ina po o tam taitasi vai aso taitasi ia mo runga lava tau fi whawhitai tele lava whaftai le vale nei mea tatou te whaia ni whawhitai te mumoa tatou nonofo tatou te filosofi runga e tala noa mea ai so se mea tatou te whaia e au na iesi whale aonga Nele ia ai mo ni leva te mita filo ile songfua le sorua oe pe atu sa ima lo ngalo na ta longo tu lava ia ona ona por kalame muri nei mo ni va yaso ia le por kalame taiao ma le sa to atu te tala ta por kalame le songfua ia ona le ua pe ona o fai do atu le tapenanga ia o telele se atu California le polestona ia fuanga na ai mo te nei e te tele atu whaftaile o tailo sao da po kalame. Alo fa tele atu whatua man no poalo ta filoa ile songfua. Ia, soifua mai manu. Ia sa mo lea. Na tua seu fo i whanua ia alo wa ali nei tai au, nei au ia ona ua whaifo isi umi o whaaloa loa le teimi lunga o le tatou platform nei ia ona oni swinga. Fafuse i o tatou tua ma le unanga ai e tatou nunga Samoa le ali e tatou pokalame mo tai au ma le aso sa e pi ona ta o te malanga e atu ma California i le tulai valu le po o le aso tona po tai au to tatou tu filo ai tatou pokalame le aso fu o vai aso po pe afai e pule alofa le tua taita ia i lo soifua ma lo ola ai mo terminate alo fotele atu Samoa la ofionga li pandemia la ua lunga langa por kalame temine ia manuia o faiva manuia ia temio toi New Zealand toi fo i Samoa lo tali mai lo watulu ia maise ia nai tia o ka peneta ia mal parlemenia le tatu lo fatete mai io elevan fatete le tu i so ci fo tono o le sunga fono o fai nei ma temine Samoa o lautou ona masani tu le epa whaftai li o sua ua o tou le lofa malanga le leo le tua tatu toi wheloa ai i se temi o mumua toi fua ma ia manuia